kanga koe a jafle mela. Oi. Ya. 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 Ya lela koe foi mai I le ngai. E fai kanga a jafle mela. Fatu le pe la silasi le tato atunu le tai au fanu na manu ia le tato proklame Maleifua-Mai maroso I fua malangi manuia ia tato tele iatu le tato malo farnia Samoa pe na masani ai le nei proklame fo ia mo pe na talo fatu le nganga man malo Yesu Kristo fa au le karesia la langi atoa
le paia maulunga lava lea ua le afio sunga i faafegaiga ma o latou faletua ao faalupenga faapea foi lupe faalele le talalelei ia tainane foʻi le paia se o tatou atunuu i lau afioga i le aomalu le malo tumilifalu valietoʻa ma lau masiofo ia faapea foʻi le paia lasilasi o le tatou faiga malo i le afioga le tamaitaʻi palemia ia e mese foʻi i le kapeneta ia pea foʻi le sui taitaʻi afina le vaga faufai o le HRPP ia po le afioga foi le tetesili ia papastui ia faatalofa atu foʻi le paia maualuga lava lea ia aiga ma latou tama ia pea foʻi le saufaiga Samoa le pito i luma ia tumupu le ituau ma latou aiga le tai ma le vaao fonti ia tainane foʻi le tatou motu mai tasaʻe ia le afio le kavanosili ma lana masiafu ma le latou faiga malo le mamalu lava lea ia sua ma le vaifanua fofo mai tulagi sa ole masale mua ma la ni sa lua le afio fa tu ma la na mutasi to fale ula ma upu ya te oe le motu sa pa ia fa to oto ia tatu atunu ia talitonu e le so na o i se fam talanga sesi ai au lava ina pa i tadwai ona ole tatu pokalame lo fa pena ona alu so se me ni la langi ma ro so e fu ma le langi manvia te dole vi inga le tua sidi na tau e yaso uma lava ala fa'i mai whanunga maru tai au, leo whaaswafa tato pokalame o le Maleifua-Mai, maroso i fua malangi manuia. Ia nei temi te manatu, e o tato pokalame masani ai, e o tāpena mai fo le tato tustala i Samoa. Ia te vai atu pe leo atu e se tato tustala mai lunga le tato lenga nei temi, a te losi temi to e so tai mai. Ia le tato whatalofa ni nā, mo le mwhaiwhaina awai mai tato a waa le nei aso. Ya se temi pe tau no mai le sunga ya no ya pe le ai ya motinoa ya wa fa no mai ya no moneta ya fa malu tu ai wompa anga le sunga le ya no po le fianga fo sala tato poklame anei temi ya fe lo fa na tato mta opu la tato taloninga ni yaso ale la tato la tu stato pese ya no so te tu le fianga le pula ya tanoa ya wa fo ia tu langa masani ia au nisi o final o tatou maftanga foi le taia ia te talitonu ia e lava ia tu tau e tauna tatou malama mai a me se foi ia le ngasolongo i lumo le tatou atunu ia pe foi le fa ngasolongo foi i lumo o so fuanga lava le tatou te iai ia tatou maua pe le ala tatou atu tatou pese ia so tai tu le fionga ia tanua mal fa lava te langona mai le ta ele lo ufatu ni leo o musu mai a te au ni upu o te le malama ai mawinga lo toa pa anene fumai vala au mai o te so
Sulima minute wa te aile tu la e lima I sini au se taria. Ia tatou pesile nā sa saunia le tamaitai ia matile mai le ekaresia kākoniko I le maunga I Parisi. Tamaitai o le maunga po le ekaresia kākoniko I Parisi I Samoa ia tamaitai lea o matile. Ia le pese ia whai mai tu le loloto Yesu toi whaitasi a umauso. Allah. Nongo vinga e whai mo e se maso o Yesu. Nongo vinga upo le pese nei manei te le si ufonga o matile. Batu elvi inga o le atua. Whai mai whina le Yesu toi whaitasia o mauso. Ia o tātou nei tai au. Wapeo tātou wa whina le wa le fia so o ia Yesu. Ia ua toi mua fule nganga wa toi whipipi ia Yesu. Ia. Ma nei ala pese lea, whai ai fwoi ma tātou mawhawhaunga nei tai au ia, toi whaitasi Yesu ma tātou matai, ia mei upur pese Yesu toi whaitasi au mauso. Ale lenga le pese lea sa wharangonongo ka ngā lea ka ofi. Whai mai, whaafia mai a tiau, pēa au manua. Oisot. Ia me langa mana o toi whai Yesu ma tātou so. Ia wai, elo te me te manua ai. Ia te mina te tangi ato Yesu e whaafia mai ia oe. Ia te mineina to tele o tātou. La e manu nua. Ia e lei whai a Yesu e whaafia mai tātou. Pe whaafia mai oe. Pe whaafia mai se mea tupu ia te oe. Ia e maneia ia o le finale o le toi mawhawhau iai. Le lingana sa kaunga afi. Yesu whaafia mai iau pe au manua. La fai mai lava le fianga pa ia le atua. E whina le. Leia se me e tu ua e le tātou li pa whapea e te ole atu ma le loto whina le whamaoni. Tau tele o tātou. Ia e ian mea na le ole lava ia Yesu.
o le atu i le atua ai le moni i le whamaoni ina tau anu whatau nu ia o le atu i le atua le melea ia na whai mai le atua i le mea tauna whai ia le mele tauna whai mele nganga pai ia le mele tauna whai ia le usta iai pe fōringa mai tai pe ia le mele tupu mai a tātou i sio tātou atunu ese le a folfolanga e te whaia i le atunu e a umalola e le mai le atunu ai ese poi mea wa adu whai ona e te le moni lo o mea na whai te tātou atunu pe ia le mele wai ne tātou whainga o polokiki ia e se ale mea na e alu e tangi atu ai ma e mana o pālota mai tangata i ate oe mana o lango ina vanga whai le te nau iai ia bato atoa ia mea mana o ai ia e olo le te mea wa mai le tunu o le mea tauna whai ia o e se au mea wai alu whai nongo winga le moni e whapena fole le nganga o le pese lea lea wai ese lau kangi a Yesu toi whai tasi au mau so ia e moi foleaka ia ko mai foi Yesu mo le lei o le lei la ko sa kasi la finga le ke ko kala ilo le la finga le final pa ia a Yesu ia la mo fa ki Yesu ko fai e se foi me wa kala ia pi fa pe na le nganga le pese le au e tangi lo se mea Samoa ia la tu me to te mana e fai so se me la to te mana e fai ia na votangi ia no mai Samoa me fai ia ese me le vo fai e fa pena foi la ai fa no tu lo fina le wa manua ia tangi ia Yesu e fa fia mai oi a to te le tato e mangu alava makinga inga ia ere kangi Yesu e fa fia mai ne te tato ese me la nganga le pese le nganga le pese a umana tau tala se bea ia fa maoni mena ta ua i tele upu nei pese o le fa maoni ia leo to e tangi le fatu pese e fina le to e fai tasi le vau ia te minane ia sili atu le whinga tainu mo le tua mo meo leo le pepelo o lo tangi atu le tua to e fai tasi au mo so ia anto e mai foi le Yesu le vanua e te toi adu e foi tono le au tau a kiriso ia e mo foi le ata e se maua le mea na manao ai ia e le to e manatu foi le mea na tangi ai pena uma ia finale ai fanongon pese le pina le usul te mai tai mati le mai da fai pese le kakoliko le kalesia kakoliko le parisi ia nei pese fasina leva no poina pese nei ia le fa fa nga tu tato pokalame pese uma ia fa le tato pokalame o pese uma na ta pena la tato pokalame mai le tele tausanga le ua ia fa tato pese le tato amata o pese na le pese la tato pokalame ia sa poina tono tato studio sa uma due ai mata uma me uma ya papia foi na mato nga due mai nei o sa mato fai fai ya le sa le la wa o men nei tau sang o luas fu tau sanga tanu pu nei pese mai le luas fu tau sanga a le fto fa nga ta to pu kalami fa sina umi na pu ya le wa na pu o le titi ya le wo motua nei a le fto fa nga i pese nei pese la le na pu ena na pu o de parisi o e finale Samoa le kalesia kakoliko au fongoinga te mai tai matile o le monga last name matile mo te lobo te faile ainga matile ia nei le nganga maulunga ia o le tulanga na tatou tangi le tu se mea ia fa maon ia tangi le fina ia Yesu to faitasi au ma mauna so ia fa maon ia mela le tupu nei wo monga tangi ia na sa lola ia le vai atu Yesu ese mea na tangi mai ia ese foi mele o era tala e fa pena la vale nganga lo tato tamo fai e for temi nei le fivo vela fai nga pa lot nei temi ia le vela tato wo do mole tunu so lo tato wo do mole tua to e mai tasi dava ia o te le lo ala pe to e tu mai su seven no ia o pe fa pe o pe pe lo ale ali ia fa pena le nganga finali tato o le ali tato o mal fa maoni tato o tato atunu ia tato o mal fa maoni ia o le ngang monunga na te loa wa le morta tu inga mata no nei temi ale la tamu fai atu di sitato pese le so ta ia tu le fionga ia tanoa i Samoa Mai wale ai so fia ai
Yesu ele ai se tasi nama ai Ke oni tala fatuna o whaalongo ai O se mea moni ua whaalia mai Na ua ilo ai le usala mo ma e toe mo i mai Lo uso e se e mai I le unga ua o mai Le e tangi mai Aua e mai O mai Tato wa ai Whaailoga watu tuku e loa I lo na toe a whio mai Me wisi ano matala Mai e sauni uniki ai Whaavalo si awale whaa mai mai O taua matanga taua ua o mai Le mate laina I le fia ai Whaamai mawhui e mawhai le I masani ai Whaailoga nai te tali tonu ai Uai whai toto alona toe whio mai Ne liu nei loai le atua salamo ma e toe mohi mai Lo uso e si e mai I le unga ua o mai Ne e le ai I le lao Tato wa ai I whaailoga watu tuku e loa I lo na toe a whio mai I wisi ano matala mai e sauni uringi ai Whaavalo si au e whaa mai mai Whaavalo si au e whaa mai mai Whaavalo si au e vai vai Kirisiano matala mai sauni uringai Whaamalo si ole whaa mai vai O atele ua whai mai Ule ai so whia ai O Yesu ele ai se tasi nama ai Na oni tala fatuna o whaalongo ai Leo se mea moni ua whaalia mai Na ua ilo ai le usala mo ma e toe po I mai Lo uso e se e mai I le unga ua o mai Ne e tangi mai Aua e tuai O mai Tato wa ai I whaailoga watu tuku e loa I lo na toe a whio mai I wisi ano matala mai e sauni uringi ai Whaamalo si au e whaa mai mai O mai Tato wa ai I whaailoga watu tuku e loa I lo na toe a whio mai Matala mai sauni uringai Whaamalo si au e whaa mai mai O mai Tato whaapa ai I whaailoga watu tuku e loa I lo na toe a whio mai Kirisiano matala mai sauni uringai Whaamalo si au e whaa mai mai Kirisiano matala mai sauni uringai Whaamalo si au e whaa mai mai Kirisiano matala mai sauni uringai Whaamalo si au e whaa mai mai Au e ua te ai le tula e sini au se talia nei ia ai 25 minuti o te ai le tula e lima te minei o pese le o matu o pese na saunia pe le fonga ina le fionga le ana tupfia famuina
manuia Samuelu ma le nuu o fasitotai le polisunga foi a pasta manuia Samuelu ia o ia lo fongaina nei pese famai nei pese failonga ia wa tutupu mai e lo ai lo na toe fio mai ia Cristiano ia mataala au al fa vai atanoa o te manato upo nei pese na falongolongo atu ai mal toa ma nei pese dos saunia le sunga ia pasta manuia Samuelu ia po le fionga foi le ana le tupfia ia famuina manuia Samuelu famai le pese o mea ia wa tutupu mai pei fai o mea ia tato talanoa fe nafi i tax o fai fe au ia o mea ia le fai mai le i le ngango nei pese o mea ia tato te lo ai ia wala talata mai ia le toia fia mai le tato wali ia mele le tato lo tele ia ngā fai mea o tutupu e fai pena ona malosi ai tato i le tato whaatua tua i whaftai mo nei ia tu spese ia po le fai na tusia le ia upo nei pese le fionga ia famuina manuia Samuelu ia polisunga foi a pasta manuia anei tu la fatalo fatu na o fionga tu stala tanoa maro lava soifua malangi manuia fatalo fatu atanoa ia e tatolunga ia fale tonu mai fortato internet mai i Samoa teimi ia wailoa atu le atu tu stala ia teimi foi ia ua disappear tu stala ia le nganga na pese aua tato te whawaiwai e le vea mei o tupu le tato soifang nei vea ma mea la tato whawaiwai iai ia le atua lava o lo silasila o na whonga alofa e tato komeni na sau e whina le sau e pi fōringa mai e sau ne ko mengi pe fōringa mai o se tangata mai le e fina le whapea mai ia sau ne ko mengi a go fast ia o le nganga le ko mengi le whai mai fina le pi fōringa mai e le o tapua i tātou fina le po tātou tatanoa fina le se vaenga whai o le tatanoa i le mea o lo mativa i le pāti le o le fast ia tauna tutu mai tonu talonga ia tam fai fina le tatou ta alma ma ia au ne veta to ma porkiki pe hotel porkiki le tatou ia tunu i fafo ia e fai lava sina fina le sme fola ia ese foi mea o tupu mai pio la nganga na mi le fa maru to tatou ko meni le ia aris sme e ke ko fast ke le ko fast lunga tatou pokalami na le fa fongal maru le tunu ai le fia fa longo le pokalami e fa pena na le se me ke ko fast ai e le mo tato pokalame le ko fast le mo tato pokalame o le fa nama mo so ani atu ma fo fa nga palota o lo ia terminei ia se temi so ta me atanoa fa lava singa le anga tato internet i Samoa nei temi ia te tato sai ia lava pale foi ia al pese ia saunia le fionga le ana tupfia famuina manuia Samuelu me le fanga fasto tai ia porsunga foi a pasta manuia Samuel ia nei tamari ia wa lauloa foi tonu Samuel e ngata de musika fai a onga ia e sostetaleni lava ia anga va ai tele ia le sunga whawhenga nei ia al tato tam fai atu pe tato ko i Samoa o isi tato mta upulo faso soa mai le whiunga ia atanoa ia te le propo fale tono le tato internet i te mine o tae au ai ono le pisi tele o tato i Samoa ma ni o tato fato atanoanga mo le asona nafi tato tatanoa fo e atu langa lea i pe o tax o fai au ia le fo i tato solution i ai ia la lava i loa sunga whawhengainga ia le tu langa lava i tatauna i ai le si mela ese fua isi whawhengainga me isi whawhengainga e tasi lava taunga o lātou o la whaingonga tofi le atua ia i vas fulu pasene o fai au ia lo whapena o na sa vali pela tu lungo le awala sao ia ma le awala lava lea te talitonu o lo iei le whanau Cristiano laulang pe ta iane ia e to laiti ai lātou ia le lau umunta whātatia tu lungo vanga whawhai o lātou e whai unga ia lau tato wa ai tu whai unga vanga whawhai e tina lava nai loa o le mea te tauna whai ia e le ai whai lava le mea tonu lātou ia o na tau whātaunu ina o mea womana lātou polo misi ai fuina le i le atunu. Leo te tenu whai mai le sunga ia atanoa
Mike. Palava se fale tonu ni tae o sunga ya tanoa. Tato sai, pede se me tupu le tato internet Samoa. Ya, atu la tu lea. Ya, le lo mo tu le fionga ya tanoa. Fatalo fatu la o fionga le dipule tanoa, ma lo so fua male langi manui ne tae au. Ya, o te fatalo fatu le nei fo I vaenga le tae au. Ya, mo lava ya e sina fale tonu fo I le tato afiso tainga nei tae au to le fo. Ya, taru sia ia one tu fale tonu mai. Ai malo so I fo le langi mai la ufionga le nei tae au fa pena fo no fatalo fatu le pa ia maulunga o le tato au mai mo po le au fa fonga fo I le nei tae au le tato por kalame. E le ngato sini au se talia. Ya, o fia lava se vaenga po se tafo le lolangi ia olo e maua mai e le tato por kalame. I le nei tae au, ma lo le soifua ma le langi e mama, I e whaftai foi, tole a foi le lofa manang le leo le tua leo tato lau lusi le whai le nei tae au, I pua manu ia leo pua mala ia, e vi ai le lofa manang le leo le tua, ma lo le soifua le nei tae au, ma lo tu foi I le mai mo mai le tato tunu, por whafonga mai le nei tae au, ya pe uma fa maru fo de tunu ne ta ta noa tu sa fo I mal fai ma motu ta so ta inga ya le mai mo atu le tunu le ngata fa long atu lo si fonga ya le fo mai mo atu le tunu yo fo linga au le tu fo ia ti oi yo fa pena la va na mani il tato so ta inga e wa ana le leo fo dinga ya le leva ate de motu ya tato internet antemine ya wa fa manuina o le tu le ta leni le ngata I lo fonga mai ya le fa fonga tu le tu ma lo la so fu ya o le tu langa masani le wa te ale afai tu la talu na amata tato pokalame e foi na vi ino le tu o man tai na fa do foi o sum tu fa fina lo fongin ia wa lava lea e tato te mafau wai fa manatu mai le tu ia tato e fa manatu mai le nganga pa ia tato ia e mesa tato ia finale fia e fa longo I porkiki ia fa longo I melo tupi Samoa ia mana ia foi a fa longo ko do vi ino le tua ko ta o so fo le di ia mana ia na mai lu mai fa mo ia tato tananga ni yaso ia le wa tantonu ia matolia foi lo studio e na kalaka ma keki pe o me mua na le la tatu city o timu tatu makeki e ola ia ole tulanga masani la vai o te mona ia awai to tele le vai ma foi le ia ma ka le ia fu ia la to lo fa tau ia e ole fa ai no foi esse to tasi voi le ia ia ta te le sa to le vai sama la ko mota malao e fai se marolo ia ko mai foi le nei tai au ia o to tele la foi fa to anga foi le wanga I mai la to fu fai le anga ia wa foi fa to ina ile ia le nei tai au ia me se foi ole ia fai lava sina fale tono tato lenga mai Samoa ia fatalo fatu ia tau mai falava au ia malo lava soifua malangi manua I lau fionga ia fa pe foi mili matangi ia leo tato loa tau fale tono mai tato tenei tamu fale avanua fatalo fatu ai ia Juliana tu vai fale ia malo lava soifua ia te oifa manua lava le tua ia fa marurua tu foi ia se tala foi watu na isi komeni o tato vanga fa foi fast ia pie o mo la to le nganga o le tato ta upu ia ta tala to le foi o to le foi ia I lona lava lea manatu ia awani tae foi ia tato ia fa ali lava lo fina ngalu lungo tato ia o le tu lava e tau longo le fa tai to ia Juliana tu vai fale ma lo soi fu malang manuia ia fa pia foi ia la ka arona mano lava soi foi da fionga ia ma no lava fatasi men tai au ia fa tai lava tato noa tonu foi e awala ma ia fo se tala telefona na tala telefona tala fa la we tele email o tato no ina ia
ia tatou loa lelei ia whaonga a loa lelei ia aua le whaongaina ia whapena fo'i ia Solomona ia whatalofa atu lava Solomona ia so ta'i mai tatou tusitala ia tanoa ia Solomona malo lava soifua tanoa ia o leo tustusi mai tatou vaenga leo whatalofa atu iai ia tarusia unto e motu tatou internet ia whauarusa nuanga tanoa lava whaftai a tole foa ia o le sa o talanoa nei le fionga ia ia sai di vau le wa tonu mai do fisa nei ia le toi al waku le ho se sa wa i me skype ko fele ko sa wa o tele kwa le kiri ko tu mulia tu le fionga ia sai di vau o te masalo ia tal se ia wani to i se pe ole tato a masini nei tai ia tanu mai do le fionga ia sai di vau ia tato talanoa le oi fatai la ia to ko ia le foi tamari o le tunu yo lo ngafa mat por kalame le ale malo fatai por kalame foi le o a foi e fai ai mo tong fitinga mo la to a fia ile ava malosi ia ele ngata ile o le baila au mo fala au fa saina o mai o le mafo o nasa o le mafo ia ele ngata ile por kalame foi le a wai tangata le ile addiction foi le mo mo ta longa fai tupe oi jole le addiction foi le ta longa fai tupe lo noinga io fare tonu male tu pulte milne io fare tonu na le a foi fa ngai male fionga ia sai di vau ia a so le fionga sai di vau io la mo te me te sisi mai foi po a foi inisio o na ia nga luenga ai sei tau mo fai pele tato ia so ta inga io tato masini nei ina ia mo fai io na ona fara tele le a foi le tato tala noanga ile nei tae ao lo fionga sai di vau lo fionga to le fo Tua mane tene na fofanga leva fia va ia tu le tunu le fionga ia sa i vau ia le fa tai ata noa ia mane wa skip mai luma le a final le pokalame le fionga ia sa i vau ia fa pena se mai mo tu le tunu mfano lo wa mato nei ia le te ta wa mele o tanga ta fina mo le faina ta ofi mele tu na me yo ta no fa pena pera mato nei e kinga fa ku ka mar kinga e alu le pinko o le pinta ofi pe se vai su foi nei ia na te de wa mataina fa pisa ia ala ia no tinari pinko ia e kalesia e fa sai de pinko e foi kalesia tanga de pinko ala nganga tato pokalame pinko fu e me fa mo ia lisi ia pe wa lem fainto tu le pinko ina natu de pinko mi te toi mai si tangata le la to pinko na e mai fale ata fale to no le ainga ono le me la le tawa tele le sa volta to malo ya sa ilivao fa mam la mai tu langa na ya o pinko o fatas o tamam tina pinko fatas awan ya no tina pe anu no tama ya na anu no tina pinko ya anu tama ruingu o le papu ya tia fa na ya matole nei lo te tau tala tuai ole o fa fita uli na o lo tupu ina sai I foi la option to le fo o fa fita uli fo na de o tonu tato tunu o sorry o fa fita uli a fo na de o ye tonu tato tunu ye tanga ta fo le addiction na ye mo me ta longa ye foi tupe ye tasile na ta fa yo ye le fiong ya sai di ba o lo anga ye le taimine tautongo fitinga wa le o po ase dilo ia ole ava malosi o vaila au mo fala au fasaina ia o a o inale ma fuli lava I le tu pa o ori ia le fa fita uli na le sa no ia pe ole va ngale na le o talonga fai tupe ia o ni fo yo tina ia o ni si foi ia o le fa pena o tina mari o li ma from to my time and ta tu te lo le fa de ton mole ole a foi o le ia al mesilia o le lua fe se fulu ma le valu na tau mai le vaenga le o le Salvation Army po le ola tau le fa le tanga le ua fai mai nai Samoa nei
lua fe a se pulu marawalu lena tau nuu mai e Samoa ia le au nanga le ale ia le kalesia peita iane la o le talo sanga ale sunga ia tuila epa ina ia pe maua wale e o lai lo lau lo e Australia lau lo e New Zealand mai tele o isi atu nuu le lalangi le ia le ngā le a whaasosoani ale au tau le whaalotanga po le Salvation Army ia o la tau la na lea wo mai nei a mai le kalesia ai e foi da mai si fa fita u li le o lo mai tau winga pele fainga malo e HRPP sa ia o le e fa fita u li tonu le tonu ia le la wa mai ai la le o fa ngai lo ma services foi nei ale au tau le fa o tanga ia le la wa foi wa fa tu ma wo nei tolu tu sanga le wa foi ye nei ale ia au tau le fa o tanga Salvation Army ia wa pe ona e fa fonga tata no nga ilisia so o ova male afe ia tangata vo i a tangata vo i o tonga fitia le vaenga le ole vaenga la le ia le Salvation Army a fa pe vo le just before ave o ile leo ave o lo que pe fa pe o tele ne o nga tula fon e a fia ile ava malo si male a vo i male ava malo si male maluanga me fa pena o te dal manuanga ai le fai ala lo fasana e toe tu mai ale fa masino le ava no fa pe mai lo ya alu ya sa iribao ile mela ile Salvation Army alu fa sina o ngale tit ya ona pele la tanga te refer mai le high court ma le district court mai le i mulinu wanga ia taia sa iribao atu lo le feo im fe lo im sei di bau ima fa tau no ai lo le por kalam a uma le por kalam i ona mai lo le o lo certificate foi le o uma nga sa o ile a fo ile a onga le ai fo ia ale fio ia sei di bau po tong fitinga wa ta wa era o tong fitinga wala no nga se me ia o le mela nga le la ia fo ia o le pe me fo na mo le so ta inga fo ile male ko fa mo ona ole manatu hoile e fa lau lo le apo le nga twenga ta u le fa ai lau lo nga ta u le mo le ta to tunu ia la wa a mata mai ia te usanga le na le apo ile lo a te suluiva ia le so ta inga le male fiong ia sei diva ia le la balai e o mai ile so o apo yo fa to nu ina lava a wa tulanga le sa ia le wa nga ia o le foi wa nga ia le fiong ia sei diva malan team ia utai tan malala wa ia lai si foi le estrua ku le cap le o le mo se avano po le tu o le famsino se avano ai sa o tan pui o le lai to wa isa i va le si avano to ia nga ia foi tai tau mo fai lava ile rehabilitation ne o wa foi o tatu tangata foi le ale me mani no ia o le lava o ia au nanga foi le so ia ila to foi le ia fiai ia fianga fa le tonu le ava malo si male vai la o le fola o fasaina ia o yuta fo ile mele o talo ma fai tupe tai no fai tupe ta no ia mai la to fo ile o tau mo fo ile ma mata mo ia ile ngase ole afo ile ma fo fa o vanga uma la na de o lo nga ia le afio ile fionga sai di va ia o lana ia tim namalan ta faiolna o foi ia ile a fo ile nei tato wotro e te le la le na so son dependa la ile recommendation ai fo ia sai va awa sa le a fo ile lipo ke sai di va nga i ol famsino wai uma lo le graduation uta ia na to adu le famsino nga tilo mai ale famsino hoile o le wai ko fo ia la ku malau certificate ia nga la ku le se mo mau foi le ia penga mai la lo ia i lau yo konfikinga ia sa fai awa le lo to fiting ia o lo no mi wa am sa o lo tai ele fare pui ia si di foi ia sai di va ora fa pena foi na sa ro sai di va ia le e fita foi o lana nga ruenga le o lo fai te mil nei awa le matato e so a le pe a fai mata ia e a foi ole makwa makasala mo le kai mi foi le o wa ko ia o tele ai fa mai foi sai di va ole
le foi sili o le tangata so le matua o winga le qual e le alua e uma mai le a onga wa le to mana o e a fia ia foi e me nei e a foi e tau mawhai ia la tau ia man tanga luenga o whamsino e o tu so le tanga le na e teimi foi le le tato pokalame le lunga ko whamo ia e tangata foi le o saumi o le a o graduate wa ta wale na lo foi fa unga le o uma le a ia ora termina ora foi le graduation ia sa foi le tau lunga ko whamo ia o matua o matua o salamo me fa mau ia o le siva engale na tore foi ile me foi le ia ota wa vai nei foi na ia foi le meu tanga salamo foi le le ko fio ile mele ia ai o le fa tai foi na ile ma lo le sa ia o le tau mawhai e ai au wala whape nei fo ilele e o fo ina ia le fisoasoani mo le a fo mo le tātou atunu ia o le fisota inga la le ale Salvation Army ia man sila vi fo tole fo o nai au sta New Zealand o le matua malosi o le a fo i o le au unanga le ale vanga le Salvation Army ia o le la ute mana o le la ute o le ute pe mo ia wa ile amatanga le sa matu tala noi fo ile fatu pe no le fa mo le ia lo fatu pe mai el malo New Zealand o shot ilalo mai lalo mta no le vai fa vai fa New Zealand o le a mai ile so New Zealand fo ile a wala mai ile au tau le fa le tanga Paul Salvation Army ia mo mai ile le a fo ile ia tupe fo ia fa nga yo ia le fo ia le porkala ia tonu la o le tasile na nga va fo ile o le ekalesia le Salvation Army ona o le mafai ona maua mai ia funding fo ia mo tato porkala me fa pe nei a wa le me manino ia ele se tupe ale fo ia le matanga luenga le soipo maloloi e nga luenga mai ia tangata popoto to mai va pe nei ia mai sa mo to mo ia fo ia i tong fitinga nei mo tanto tanga e wa le utelo tong fitinga vo le ma fo fa wa le mo fai la sa o nga ia fas sa o nga o fas ele va pena ia o kumar ma o ai e ma ma sa i di va o le o lo fai i tu o table nei ya malo lava sa no ata no fatalo fatu ya upulasi mawala malo lava fata si mai ta tu maftanga Paula Pangs malo lava ya manatu lava o le autostusi ya finale ata no o le lato manatu lava ya wa fieva aya tu lava ya saidi vau ya fieva aya tu ya saidi vau ya le manaya se mai mo atu malo le tunu isini Australia ma so se va nga laulangi dengan venga lo fa pena o nanga lue ai le fionga ia sai de vau ia lo fala ngolongo atu le o manino le fala ngolongo atu ia o le fesili le fesili mai ai al mato vaenga pe la ei mai sai de vau i la ei vinga Salvation Army le ma sani na mato ia le mato te no atu le la ei mai Salvation Army a Samoa ia la tu konginga le mato mai tau atu ia mo mana ia te lua pe lua le ngata lua au le lei ya mani foi o la ya e mo ni si Peter Salvation Army ya lan wana Samoa ma lo soi foi lo fionga sai di vau ma lo lava soi foi malang manu fa talo fato na behalf le tato pokala meneta ya so se i tu nela lang yo mo tuai ne fa sa longa dal moto Samoa vinga le tua e fa pe foi le fionga ya ta normal ko FM lo pokala masani ai mesin ne pokala me fai ngoino le al final o Maleifua-Mai ya ma lo soi foi malangi ma ya patalo fatu ile ile foi pa foi pasa sangas pa imal Malaysia tato tu ono pa peona au mau ina ile na ayo Australia ma no la vale e fo mo malangi ma la pion ya ma lo for soi fu atano ya mano ya le wa pa me ko ile o fiona to le foi ile fiona ya sai di vaule nei ta ya
pe ia ona tal noi no fo ia ora ia le sai mi le sai Oi, ia le whawhetai na. ia tātou malo whaalolo ngia fo le a wapo ia le se sila fia fo i le tātou atu le o tau whaamatalatu le ngā luanga whita o lo ngafa nei ma le fionga ia sai di vau ia Hoi i le. tā fo i le latou fo i ti ia a le ua maua le avanoa fo i le piano tau whaamatalatu ia o le tau sanga lua festival valu le na au mai ia le ekalesia le Salvation Army po le au tau le whaalatanga. Ia le sei di vau le la wa matai mal por kalame le pe ona ufai atu ai. Le lo ngafa nei mal fionga ia sei di vau. Ia o se tau mo fainga tele le i le fafi tau li tele ato tunga o lo adia di mai tonu le tātou tru. Mana tua oe ia la fionga sei di vau ia me se foi le whakafonga le tātou o tunu i au sa tālia, ia mese so sa tafo le rolangi le nei tāe au. Ia o le whawhitau lia le ua lewa na iei tonu o Samoa. But o lea la ua, po si i lunga le mau lunga o le whaale tonu o le whawhitau. Ia ono le ua iai te na tātala noa i le vai aso na se mwai atu nei i le apa malosi lea o lea o lo ua ngao sia nei te tonu o le tātou o tunu le voka. Lea la lea a hoi tolu ai pu fai pu te au ele lo se me ia e ala ifo le u fa pe mai o le men kupu se la u ka ia kan ka fa mai men kupu ia le e te o le no mi ele mas mana le pele ku au te langono o te mel na sa no ia le fio ia sa i va la to wai first hand experience a le o ia sa i va te mile nei ile ta u le ia ma fa fi tau di fo lo fa ngai mai ale la ia la tu hoi lo fionga to le fo alute tala no ma sei di val ni ta ia so sonia fo o le wa no foi le va ale ai pa ia tu sa foi sa noanga ta no le ma na ma le tu no lo fo langa men na renga lo fa pena ona fi tai tu ngai la fionga ia sa di val pa le mene na mana to fina le matelit le tato le tata no e le va ko le sa palai o le miskafe na le nga o nga wa le tata no me fina mo le fa ya o nga fa lua fa tolu pe fa e wa ya le la vote vai atu lava la e fina le tu ava no i fams no ya ta no na palai atu lo va mena le te sa no eta no wa le fenta off no ngo vinga foi e tu po pele ai privilege le mel nato le fo la ngo me le tata no ngal tatu po kalame yo a fai vole la te vai sai di vau ya to o to fai na me na le tu punei ya i lungo tato tai ya ale a fia i tato po kalame fa pende ya sa no mai sai di vau ya o lo tato tano ngai me ya te ya o motu mo tato internet ya le faina mo se te mi le lava e tama fai meia nai tamari i mo le tato nanga mane foi le foi le pokalame sa di bau to sila tu le tamari yang le fa tai vi ia le tu la foi na si o tato tu ya me si lava tu langa ia mo meo le ava malos ya le ava malosi e tato nei a nga folta te no mai fo le fionga ya sa livao e fa pena e fo ina le ona tato falong longo ya ai falong longo to ya nga le a falong longo to le nga ya a wole pole la nga isi ya le nga isi ya le na ofisi le to le fai pule le na le fai pule pol minstale na onga ya le falong ko le se temi mo le na finale na moria i le tulanga le ia pe le tali lava yo sai di vau ia pe le tulanga na atanoa pe le tulanga na fa so atu ai ia le ai ia sa ora ia oi de a fia la lo pokalame de case le e malova tai to le fo sorry lango le sa fishing fa le tonu mai tu ia e sa no mai le wa mo le no ia ta lo fa sai di vau ia te manatu le wo mana fola ta noa ia la ngalvenga ia ai tu atu nia mano te sau no mai le maru te no le va tu ta to fsili ia fa pena ona fa mtala la fala we tele mai pe le nganga o le tam fainga
ia me se foi mafuanga ua e tautoa I luma o le agaga o le alii o le aifai nei galuega faigatā fesoasoani foi faamasino ua o mea moni lava ma le faamaoni ia sai livao o le tulaga lea e te faigaluega I tutusa ma le tagata fuiga le o le atoatoa le mafofau le tau e tatou o le manaoga tumau nogoviga ua le gata fina le faapea tatou e nomo ia e leai ua lavea foi tatou le vaagaga ua le mafai le mafofau le kanso ae saunoa maia sai livao faamanamatili ia le tulaga o laugaluega Malo whaftai lau whionto le whoma le noa, ia. Te whatalo whatu le whaia malo se tata tunu o lo whapeona. A whong mai le netai au le naitu o le awhoi. O le lau langi. Ia, o le Salvation Army na amatai nei le lua festival van. So o le ta awhoi. I le lua festival ono na whaia whatata noanga Salvation Army. I le territory le New Zealand. New Zealand, Fiti Tonga. We se natu foi le tau foi ona set up the Salvation Army Samoa ua fast food mo tupu tau sanga Fiti total food mo tupu tau sanga Tonga ai le ai se Salvation Army Samoa so e ina si to ina foi Samoa e lotu the Salvation Army o le foi ona o ye tonu Salvation Army sto ina lava le na tama foi le ie silingia ma foi ma fama natu ta yo Salvation Army o le ale me ala yo le mai Salvation Army Samoa ia o le lama pala me na ala no na join mai ia pe le lua festival ono na mai lole ta yo Salvation Army ia fai la to fono ma ne sunga foi le palmia ia time so le epa ia ona Amai lola e o le blessing ale atoe ina. E whaatu le Salvation Army. Ma le request whapitoa la le atoe ina. Pa mo le mole ia whaatu ai malau service le lau alcohol and drugs service. I le taimi le tono Samoa. Lua fe sulu ono tono Samoa i whamamau halava ia whamasinonga. Valu se fulu lua pasene. O sori ngā tula whono uma po metas lai I tai le whamasinonga. E Maleifua-Mai ma losi ma fala fasaina. So le matua te le to inga pasene. Ia ola na matailona set up le alcohol and drug schools. Mantua na Samoa le we le alcohol and drug schools I le Pasifika atoa. E se mai ya ni. Ai o Samoa tu mo Pasifika le we le alcohol and drug schools. Ona ole mana o mia lea o yo na le pamo moele I tau fa ititia ia so ngatu la fono nei ma fono ma losi no fala fasaina ma dia da ia no saula ia ole o tau sanga le no sawa yo au no so soani e set up le alcohol and drugs goods awa a fa pe fa tuina ia se famsino fa pia e te tau lava me e tong fitinga ma dia fa pe la na fa tino lava I tai le office of famsino ia e proclame ia na tong fitinga nei so soani nei o tatu tanga pa pe foi ona fia tulanga nei ia ai te le lava le mana o mi o proclame le mawhai se proclame tasi lua tolu ona whaatino ina le so soani le nei so I le lua fese pulu fitu ina o te foi New Zealand ai pafeso o tai atu e tai o le Salvation Army pe mawhai ona o tue sa o so soani e set up le alcohol and drugs program ma Salvation Army Samoa. Ma lo love. Ia lea, ma to foi me lo I le lua fese fulu valu. Ia ma amatai loa ma pokalame nei ena le Salvation Army ala le foi le service provider le ua iai kata tutilo foi le accredited service provider. O le si vai nga le whapea mai pai la tau na whaia tūlanga nei I ai o le Salvation Army ai I o mātou training I sila I ama tūlanga whapea. Ia le ala o mātou mai nei. E toa lima la o team le mai ai nei. O mā ua mātou lua mai New Zealand. O mā ua mai le Auckland District Health Board. Sa mā whainga luenga I le mental health ma le addictions I Lakilani. Ia a o le lesi tolu ia o nai mai ti lava ma nai whanau foi wa whainga ruenga nei ia o le whaila whaia training nei specialized training I mea kau alcohol and drugs so addictions training ia
Pe fa po tu le nei tai au te le fo. Ma lo le sa no sa di bao o te manatu le fa fonga le malu le tunu o te mana yo lo sa noanga e o pese vision a pese tu langa final se fa dina mai le tua e fast food tau sanga wai fiti tol food tau sanga wai tonga ia le fta ton tau sanga o mai Samoa a le o latu Samoa mua hai le ngata i mua tui i tu langa ia wai ia fainga ia wa manatu e ona sila me o New Zealand ia ma Salvation Army e te leo le ngā lala o Samoa tu langa nei wa o tātou e o tātou whai whiau a sa masani ei pēna talitonu wale whamsinonga o tātou whai whiau lava e mai edi poti ma whamoe mai ei a whamsino ia teimi nei ia ua lewa maua lau whionga sai di vau o le tu langa lea o le whaatua tuaina la lava li poti e vatu Salvation Army e fua ai le langa o le mai lea o le awhena lea o le ngā lala o le mawhauwhau le mafua uma mea me uma lava ia e fina le mai na mawhauwhau ia le mo fo mai o le mawhauwhau a watu mamau ai New Zealand se tasi o ta maa sa lotu le kāresia lea ia ele o le kāresia a o le nganga o le tua lo whapena so soani se o tato tunu o le fisili la sa ili mau a le mua e filfili e le ngaruenga e se mai ma wate loa se e sa noa tulanga lea Ia, mana ia le whawhisilito le fo. Se whamatala pela o langa. O au na whanau maola i nei. Ia ai le i whai uina ia o ngā polisi ia na whapela ia o na o watu i New Zealand. Ia, sai ai le manatu o sio tina. E peia au le pātele ala inga. Au te masala o whapela. O au e sau mai le a inga au sio tusi. E koe kiki a uma ia usa mau tō whawhinu. Mādia lava. Ai, a matala na whapea ia sio tama. Ia, avere ali i lea e sua fo ia sio tusi. Ia, ai, nā te masalo a sio tina na whapea sio tina o pātele lea al mato ai. Ia, nā o te whai, o te roki ni sila whatu a mata na introduce mai mene o computers ni tono Samoa. So, o la ala course ngola ke whai o le business computing. Christchurch la lea, wa au na watu nāma whapea na ola i kongo Christchurch. Ia na alu whapea manatu. Pea e kakauenga crusader sa. Malo sau no mai. E tele ia me foi na mana o ia le loto ma fau. Ai au te masalo. E tau te fiu ata tau ia whai a mea tau te mana o ai. O lawa umanga e le plan le tama loa mor tangata. Mādia lava. Ia. O te masalo le 2 tau sanga o te ana amatai loa o whaingaluenga i mene o mental health ma addictions. I Christchurch lea. Ia. I te mwhai e whauia mea i tangata Pasifika fo i New Zealand. So te masala o te mua whatua o alo e whai au kose si mea nei o addictions. E le ai ma se Samoa e te waai ai pokalame nei. Mo ene nei. Ia, filo ala ea ngā uka ika i a fo i pokalame ma le a onga ma le English ke ma me whapea ngā. E le ai ma se te waai e fia pe interested i courses nei me kau mental health ma addictions. Ia alua ia wa mata na whatupuina le population o tātou i New Zealand. Ia ma mata foi ona identify le tele o tangata foi ia wa mana mia ia mana o whapitoa nei. Ia pole sosoani mo mental health. O le ala whatu e langa atu le si tōtele. Ia lau mana ia no fo ile o le bana to fo ia le le ta falo fionga le mo lua ia ma wa ma tano e mo i tata whaia i whalalangi, whaia i kia, whaia whiti, tangata ese. Ai lota ma whawhawhai lea. Awhetai rawa. E ta tālu lava ta i te e whaia o te tangata. Ia, sai whai lea,
Bueno, pupeta tau whaari I fo I lea pia wha. Waina, o lea mea te sau I fo vai ni tangata o lea iau tangata te ale vai. Mo ile. Ia, ile tūlanga le ingai o tatu tangata fo I wa fia ma o tūlanga wha pei New Zealand lea. So, ia lewa whaiwhai ai New Zealand lewa I wana mo le awa noe o mai ai Samoa. Ia mea na o lei fo Ia lea lawa matua ma nai a wa lea lawa te whea ngai sa o a mauta tangata Maria la. Ia, na o mauta whanau nau e a fo I e te whai e isi suswana. So le afoa e no se tamai whawhitauri le wei tato I tūlanga I le amalosi ma whalapasai nei Samoa. Maria la. Wa amata mai ai whanau ko I e whatoa te se fultausanga. I e pa I ai lunga I to e ina ko ia o to titi balu se fultausanga o whapea lava o na whaonga se tūlanga nei. Oi sorry. Wa wei lo se I ino I le pokalame ia le whatino I mato I muninu ia oi pefo I totua. Ia. O tamati I mantua le adult service. Le adult service mato e amata se fulu balu. Ai ta te loa lava o I eita mai te fo I se fulu lua, se fulu tasi wa matong tang fia I tulanga nei. Ia. Pale popo lenga. Ia. Ia maua le fisosoani. Ele ia oi ni whawhitau Li tunga. E o whaatino. Ia ni sori ngā tula whono matu ia po a mionga matanga po I e ta te pole lava ia wa e pei ole a foi. E pei ole trika le o te leo a mion nei o tamo fia se ole a malosi man whaonga ina o whala whasaina. E pei ole main trika lea mantua e le lei ala tamai titi, le lei ale le toe ina e tango fia lo ia amata loa pe one saunoa I tenu tia. Amata loa na sui ma whauwhaunga, amata na sui na ngona, ia whaatino mai loa a mio. Te lea la o te no ia mionga mama whauwhaunga nei under the influence of alcohol and drugs. Te lea whaatino mai ai. Ia, e lean whaatino ngā lei. Maro. Ole mafuanga, o te masalo foi, ole mafuanga lea ua mawalunga I le au whainga o tangata I loa whapea leo na o atu tai whamasino ngai cases whapea e mafua mai tulanga nei. So, education, brief intervention, harm reduction, e pei o approaches uma ia I o tama whaida Salvation Army. E make normal foi lea, make available mo tātou tangata. Awa, ole whata par mai a kātou tangata, aone I tō tang whiala pia e leisi siarwa. Sao le. Foi lea I le harm reduction approach, e ai le se matoki sini si tangata tang whiala pia, ai le whaonga ina e talawhea ngai. E foi le whaonga ina, a whaonga ina tūlanga lea ia, o lea lawa e tiro I potential consequences o a whia mafua mai ai. So, e pei lau le o le scaling a no whai nei, mantua to le foa e a foi. O mea umalawa sa o ta haonga I New Zealand ma approaches sa o ta whaonga I New Zealand. I o leo mo te sau I nei Samoa, to te sui uma, o le popi mea e whea ngai ma le matanga. O I male masisoma, o I male a foi, male au nanga. A ron tue, le level o le vaenga le New Zealand. Ia ese foi na ta tiro foi nei tangata tātou le mai, you know. Moi le. Ole si senga ole tūlanga I me taua o onga ole tele o I lātou o lo whapeona wa ia Salvation Army. Ia, e te siri atoi lava ia na drop out lava I le Form 4, Form 3. Ia, e whiololo lava I si vaenga wa o I lunga I polisi ma wha umaina I le ste. Ai pia ele lava si vaenga lea se e pe vai o onga fo ia. Pele I o ni I wasenga fo ia mo lunga, you know, very less exposure I le I mama angata tele ia matulanga papea. So e tele lava la senga luenga fo I le to le fo e fai I le developing on models fo I e talawhenga I mauta tu tangata nei. Ia, mana whaariri o modalities, mo methodologies le e sa whaonga I New Zealand. Whaariri fo I le
mantua nei ele translate e interpret mantua inga na wa fa mai de tanga te translate mai me le e te spare to ai mato Samoa ele translating straight up e te pole interpret why ese a translate sa o ele malam tanga mo ele ele make sense ai pe la le me fai como fai la interpret ia models ma approaches ma techniques nei ise au wala foi le tala whea ngai maufin of e ma whawhau tangata wa o mea e whaatuna Salvation Army e le whapea o le tui mani whala au o le psychotherapy le e whaongaina ia o mantuala o le therapy o le fofo psycho o le mawhawhau so o fofo wha le mawhawhau fofo wha le mawhawhau ia wae e le se tui foi le tui e lo tangata umalen pia it's about where we wire le mawhawhau tangata Whakasengai, le lei, me le lei. So, au tangata la e mo te atilea se a whianga le mawhawhau. E tinganga I nore me le lei. Alai whaia. Ioi. Mo I le lei sa noanga sa I wā. Ia tātou, o te le ai loa. E loa le mese se, I loa le lei. Al whaapitau. E se lei loa. E se whau leo lai. Malo sa noel. Olisi me no no effective ta tangata. Ole toi fo ia ta toi ta me pa anga ino o alanga upa. Anga ino o freight for ia, like those eye capturing phrases for ia. E fa anga fo ile pingi wake up calls for ngale mo ta tangata. Ma na ia la wai tu ile se foi upu fo ile pe tu se alanga I ona whakaowi la ko interpret in their own words. Ia whai I whai se al mele na whak. Whai ilo ai. E se ale mele na whapeanga I o lai ai. E se ale mele iai. So, it's about developing discrepancy. Ia matua tira tangata ia. Reflect tangata ilana behavior ko idea. Pele lei pe le Moi le lei. O se tonu foi rea, pe papia, e te taula na o ngola I le tūrea. Ai le te taula na o te foi le tūrea. Wa, oisi mea ngā ia e matua le malamala mai o tatu tangata. Moi le lei. O le pia, o ngā. Ai no le pia, o le sole purpose o le pia, ia o nā. O le attitude la ngā e tauna sui. Au le suia le attitude ia e fiwa e umalisi generation saudisi generation o beatas manua o tao o tal vai panua le sai vau le fa mai o le pia o na ale fa mai tu spaia ave le waina I le o tinga ia ala le se senga le o na le ama le ele malamalama ule ile whaupunga le atu spaia o te salo le pia I le watinga e drown ai le sorrow e drown ai le tinga it does work ia pa ele whapea fai pea I taimi uma ia wala vai e fina le e waina pa te le e misa uma la ia a fai nei la e o na pa te le misa mua sa ni vau ia to e fai nisi misa to inu foi ia pero el mena le min martu spaia pele ai na ia na la nga pa te pia hoi na la lo tu pia ma na ia le ola mo la la pa solo
ia wa ia la sa le tu no pate. Ya, malo lava. Pe yo de tulanga lea adi mamau te tua sa noanga sa i mau. Pe yo me ia le te mafofau le te sa no mai le te mafofau o le mativa. Mafuai. La o le fina lo o matua. E baba ai to ita meiti matua e le perform le lei. O fina le o lungo TV, ma Facebook, ma YouTube, o tele ata le. Ata fina le ia mese ia tato atu il porkiki. Tato vaaianga al porkiki, fina le ia whamtalanga al porkiki, ia o le ita, ia le ngaka e le ika, ia o le fuā, le ngaka e le fuā o le pepelo, le ngaka e le pepelo. Pio mea umai le ke kango lau kumaku whakasi, e wako e le fesiri. Po lea konguan mafuanga o le ngase wai, o ko kelo ka ngaka, o le te press, kelo ngaka le whio i le te press, e o finga renga i le fia. E o le loku e le fia. E le olo e sesi, o le mai le ilo e sesi. E ke i awa e whaia se mea, e le mawhawhau vinga. O ngā le mawhawhau, wa mai. O le melangi, o ko kena maa kou a whina le saidi wau, e ma mai. Te rofo e mau maa tanoa, e ma mai. I le mea le o le mawhawhau. A le wha lave. E le wha lave. E matua whinga ka. Lea sa wha moe i lau whinga renga pa ia lea tua. I le mea leo le tangata, lea la tau whatustusa pena e sau noa i le awa. Pe o le mea nai tō manga ai le mawhawhau si teimi, awa kele me mawhawhau, o ngā ingu lero le awa. Lea la e whai mai le tuspa ia le tatu whanongo toi, ia te tūwhoi, ia ka ingu whakoru apa ke le whakoru misa, e ingu whakoru le aso. Longo vinga la ingu whakoru, whakele le kausanga akoa, e o le kausanga wa le anga le uru, e mafua. Ia peo tulanga whapena whina. O le ngaka la i le ingu whina le awa ingu la peo le sa noa sa i mau. O le tulanga la le tate fia manatuai. O le lava le me mafua i le ngase. Wa o te taua le ngase. Mo le whainga, o le whainga kai o le mai le a tanoa. E le leita ngaulo lima. E whainga ngā elfo mai ka o le ngaulo lima. E ke ngase lo le mafau. Le kos mai uma nei. Ia lalanga ngase mafau makiva. Ngase mafau le misa so ka mamar ki nga. Le a fotinga me le familia o nga vaku. Le a funga ia wa me mafapenga ia fa umar fai nga vo pela e ka ke le yo fa makala le nga venga. Ai pe le adan mafuanga na kong wone me ka ka nga fai lau fa longo fa mole sai di va. Malo mane tele whakasiri lea a tole whoa. Ona o tulanga le we sau no mai le ingasangasa le mawhauwhau. E tele ia mawha. E le whapena o se tasi se mawhua anga. Ia fia i tangata i tulanga nei. E te tukoi lao na awea ia na i o tatu tangata fhoi. E ia ingasangasa nei. Awa o le tele au taimi. E tala noa tātou isi ingasangasa e pe o le suka. Toto maolunga. Foi. Olha e tele au te mita no tato ina ngase nei. Ai se au te whalo aku. O tala no si ile mental health. Ko ngase ngase. O whawhi tauri te la fua. It happens to everybody. Mo ile. It happened to you. It happened to your koalua, your son, your daughter. So I ka kau to a wea tātou i le tūlanga nei mental health. Au tūlanga e mafua ai ia mental health. Pia lewa e fōina le talno mai fōi. Ia o leisi. E ile tangata e solo i tono le totu. Hereditary or genes, genetic. Ia. E fōi leisi tangata fōi lea na le leile nei wha e tupu lo se mea se whakitau te lea le o langa. Pena wa ai o sawa ina ai. Tūlanga whakea, trauma. Le uma e wa whai pēa ma whau pē tūlanga nei. Ia ma whatipela o whai loa i le hona nei, o le fia mai taita. Ule le ola, ma whau ngā whakea. Oisi la ia tūlanga i a whianga le whai matrika o tūlanga nei me mental health. O lesi contributing factor ke le lava. O mea ngi o alcohol ma drugs.
E pei o lesi I New Zealand u whainga wenga fo I New Zealand. O le tō tele o clients fo I lea ka o clients with coexisting problems. So mental health koe addicted. So le ngata fo I lea o lai ia Wone paito tu ua. Yo. Alai po I addicted ala le maruanga, le bia, le aisa, tūlanga whakapea. So o lewa whamalauna tunga ia mafuanga I tonga no awhieti tangata I whapitauri nei. Ia o lesi ia pe o le tūlanga lewa saunua mai ai. Mea leo le stress. Stress po I lea ua motele ia po ia whalawelave. Tele mana o mia ia awale mfaion fatino awale se tupe le ninga wenga ai mesela termine o covid ko pe o factors nge contributing ile developing o mental health issues I tolo tangata awale wa to tele le fainga wenga ole mawale to ngene te do mana o ai boy de Mawala tupe la fo mai Samoa vidiatu Samoa ai fama le se tupe ia ele se tangata fo I le vidiatu Samoa fama le se tupe na te ai dola e ngala ngona ngai le la no fo tangata nei mala guilt tanga me fo I le I feel useless you know I can't help my family in Samoa but ele se me mafai boy de so yeah matai longo develop ia palong ana nei po tulanga nei tangata stress ai nona ma fa mangkore ele stress ele lei e foi ele ele lei moi le o stress le fo e fa ia ina tangata fa tino ma complete tasks ko ngale stress o kai au le nga kamike ko tenga kamike kemingi stress le lei la le wa le e be motivating a foi na le tangata fa lai au vai de fa na Ai la le stress ele dei. Stress la le ke falo ngo pe o paralyzed. Le mo pai ona face me au ia stress le angala na ngala pawa me sa lo ma ko negative thoughts so ola ngona ia le pe ia le te la le vanu vo ile e ti tiro ti o le vanu ti tiro ti sto le vanu ele se mala malama malo ko fa ko po o ngidi yonga mangi ngaka mangi ala le tunde ko nga stress there ko e paralyzed ko ile if you're hopeless o le ala le fai unga te fai ele tu ide to nga tu langa le o le tele fai unga te fai ele fai unga le boy de le ma ko fo ro le stanga te fa umale ola boy de le ko le stanga fa o lima ya ai Ia po le foi le maho foi stanga tai attack le foi o lo ala I le kona ia ona o le wa overcome a negative thoughts and negative emotions so wana now ni nai contributing factors ngai le mafu anga wa fianga mafu pau ai te le lava isi fianga mafu anga foi o la tato leo ai nei ona o la tu vaenga nei tamfa to fo I o psychiatrist and psychologist ia fina leo o le te le tato teimi sai di va yo mau matanoa fina te le o mataimi fina le fa no ai me se apa ma wa ia tu nanga fa pe nei ona I dava o le fatu ale o le ai no tato tano no ai o le fatu leo tato tano no ai la be sila motiva mai si mau mea ia ai mawhai ana sosoani mai lava le mele te talitono I ita ia pe mawhai ana whamatala I lauto mai ma te malawinga o ele tuantunanga lea o mea ia o le stress o finale o whanau no o eno lea pule le ola ona o le tele o mea o lo mana o enai matua e leo mawhai nai whanau ni whatino ia ona mea ele lea matulanga o le pihwhatetainga ia e mana o ta mama tina o te du whiwa I matama la e le lei e le anga ia e ngalo I matua e whina le o le mafofau o le tana noa atu le mafofau o le tamtiti ia ona a le vave atu I la po kalame whapenei sa I li vau e o te sef sosoani e mo tupu le whaarlave na ngai leo maramlama fo le tamtiti I le mesa o lo vatu ta mama tina au te pipi I ka meki la e ai manuanga
E ai manuanga mai le ai lo. Ia a leva ia ku kam kiki. E ai manuanga long ko inga. Mea whape nei, a me awa ki anu e ngupia, ai vai mai, e ngupia ia kamamar ki ngā. Ia whape mai, awa leo la ula, kusa me rekau kurikuri aku. E whina le mwhai ena e whautua mai, na mamaru le tunu. I kako wo step by step, na kako le oi le isiku langa pio makiva, ia pule le kango lima, ala kako wo e mea maaya. O le mea na sa ili vawe sa utantanunga, e tā ua e tele le whatatanoa malaua fionga, e finale o longa fatono me sosoani a Samoa. Na so fautuana ia so faukuanga ia mea. Wai le maai uma le pere, le manamama tamatiti. E alatu ni mātua ia ke mga o whaila kaulanga ia o lunga le surua whaila kaulanga le kausanga ne. Ia, o meha mawhapenga, whainga sa ngoa mea whawhikauri lea a kongu e a ngā mo i siro whawhonga mai. Manaya tere whakasiri lea, wai masani whai ana mātanoa tūlanga le wai sauno mai ai. Whawhitai lava. E tūlanga ale, mana tua a manu ale uru. E whaalongo ina le tino atoa. A manu ale uru. E whaalongo ina le tino atoa. A se se sau ale afo, i ale awa inga. Pe force le sa wale o inga, pe force le alu le whatonunga. Ia, e whatonunga foi le tino atua, o le winga lau tala. Ma losi le sa wale tala le mamatua. E whalonga ina foi le tamai titi le ma losi da. Ma losi le fautuanga le sau. E whalonga ina foi le tamai titi le fautuanga le. O le se senga. Ele activatinga filter sa tamai titi. Le mawhau tamatiti. E teiki ale losi da. Olo, mea kere. E le whatua, a lewa whatua expose la toi inga experiencing e pere whai. Ole tangwa aleti, ole tangwa tu le tapaa, ole tangwa tu le pia. Experimental stage. A lewa sau le whautuanga whoi lea. O lawa sau le whautuanga whoi na le sau wai le extreme. Sau wai le extreme. Sau wai le malosi. E le whapea mai. Na amata to step by step le sau wai le advice. Sau o ke koe wa ai aku lau e kawa le mea ngai ke vai e ke oki. E le se whapea mai whai ngale. San, o le ale mea wa e tangwa i nā mea. O e lama i le awhianga mea na. E le ai. E le se sau whapea na. O le se sengala leo o le afoi, o le approach tātou. O lo pupolenga, whai mai isi. O le koe ngā approach ngā e talawhea ngai. Nana whai lea whai na whai e mātou tene o mātou light. Ia wā uina e whai e kēlanga mā midi male ala. Oe na ngamua le ala, ngamua. Alola e talawhea ngai ia uia. Ia wā e se whai ngā kaini. Ele mawhai ona tātou tau fiasu inga tole poa. Ai o le peste, o le mea pitasili ona talawhea ngai ona tātou whaia. Tama whai fo ile adapt. Whai adapt I suinga nei, ma talia suinga nei. And move on. So we need to accept. O le olanga le mo tātou ola I le taimin nei. Ia ona tātou move on la ia. Tilo I a foi. I tools fo ye whaonga e manage ai ti suinga nei. Sona ponga, o le staka ai a mātua I le 20, 30 years ago. Awa e atu la le atari o le mānei ai o le whainga o le tamale runga li la le noa, whaipare nei, e le pastia. A le wha eri e langa koe inga. O le me la ku viking e whapeta mati sore o le matua slave ba pe polonga la uiola. A matala ona ma whapeta mati te polonga la uolanga mai ele amana ia ele alo whangi au. Ia, pei whai lau tala na whatu pei alai lalo le vanu le tamati te whanga le kikira kui a ia kikira kui a ia ala ma whau ia pe whiengi ni ionga mangi ngaka mangi. Mangko. Ia, e ma whau le e mauka mai kiki. I o nā tonu ala sa ini wau, nā tonu ala
e tāua e te lelea fionga pa ia lea tua i te tono e karesia. Latu i, kau i o le papa, laku i, kau i o le sami, ki kilo kuno i ngaka malionga, ia o ngā kongu ala lewa e sau vai, o lea la lisi mea, pea kau i, ia, peila mena le tāua e te le whata noa manau fionga sa ini mau. Ole mela na e te lea no whapea i te awhainia o popakalanku me fo ia, o tūlanga nei mea kau mental health, mea kau addictions. It's everybody's business. It's everybody's responsibility. Ma tua, o matai, o koe te au, o aunties, o uncles. Awa e peina ole sila mena e mana e tato. Awa atudi atu i koe inga. E pu e mai o ele auntie. Inga, e pu e pio eli e maua. Ai awa e whaanga le me foi le ora tuda tu i to inga le amu. Ai pu e mai o ele auntie le ala. Naona tu dia tu ia to inga le amo. Alai sapai mai le auntie pa pesa tam. La fa me wa e pa pe mai ma to inga. Ole ai fa fela le melea pina sai di mau. A fa pela e kulia ko mala la le la kulole sa po mala auntie le ala. Ya finga le mapu e mai ai la kulole mala auntie. Kao ia fa le misa. Lá me são vai fazer camete. Lá me vai fazer camete. Foi lá o se kailing ole 20 years. Mana tua lá e kau nga tepka ko suinga ia wa eta to terminate. Sui loa ia attitude le wa le mentolo ka tu tau na sui le attitude is so set mea. Ale ma fai ona work le attitude. Ele ma fai ko na sui ya mio. Mo ide le. Ai pei ola nga leo fato a mato no fa au fi mai e tulanga nei Samoa. Ai te masalo o lesi te furu tausanga lesi se furu lima tausanga. Ua o toinga approaches nei mo ke tauanga become a normal practice. Ja. And it's the ala le mea leo le tala noa, you know, to have a conversation about anything. You know, if we are was stressed, have a conversation with someone. Kala noa to, wai no ai oi, ola go forkanga mangi ai kia hoi pongi me foi e fiosongi a oi. Ole o tola fore ole tem tonu ale fato amana ele upu foi don foi te tala tato. Ia ai no puno foi kakala. Wa ai foi kakala pile, se ke foi kakala mai le sion ho pa pikau. Okay, ela fa pe ui. Pa pe unha o le fa pikau ni le foi ia le foi kala no mai mai. Okay, kai kala sai de mau. Okay, foi kakala ile tua. Okay, kamu kau ile le fa mau ni melia, male fa mau ni. Yang kau melo le di kanga kau ke adwai. E ke eu mamit mas kanga kau ke le masangi. Ang mai ngal vai fo dia. Sau e fai de media. Le la ki so soangi ku sika kala ngor media. El ko ke le o laula iki finga de ke va mai malako makua. E mai lo i da ka fa mai lo ya kia. O mai lo lai ro ke va mai vo fefe. Ia o lai lo ka beki. Ngale fa da nganga o la ko makua media ya. Alo ke va mai i o le ala ngal venga fe ka ko ia makua de ma fo fa. O lo kala le fai. Ia lo fai lo ka ma. Fa makala me uma. E ma fai el kamikiki e se menga do ma fofa o lang fa pengalo kam alai do kamikiki o kala lai fai e fai ngai kanga kale wo sulu mai ai la kam fa kamikiki fa makala mai e finga de e ka mai ai o ma ko ele fia ya oi ale ki kamu fa makala ia e lo fai do kam ma no kinga fa makala koi o le vinga la nga le medo ki fia kala wo koi o le awa nge e fada nganga e mafo for kam kiki ke va mer kam kiki fadi me ri fi o kam e lo boyfriend me lo girlfriend o ngan venga ka ko makua au ka penga ya mama e des fe awa o e menga va o makua o ele ke dan ko sal menga lo ke kam fa achieve o ngade ko per fa e o sudo ko kam kiki ri sia inga o e lau ma so lo ka bal ko anga ya fa wa sa nganga Ole foi.
ole whai o lo tuti. Ia, ngā konga. Whai o lo tuti, au e te wha, au te au nei tūlea, au te au nei tūlea. Ai whai lo tuti no malama nei, iai. Mādi. It's everyone's responsibility. Pe joe ina, a whai au, e te tau lava na whai le tuti o tangata tamu whai e whai pi tauni nei, awa peo ane sau noa. A suru atu au i le tangata le e wha pe ma tangata le, au koe alu iai. Ia, e matua le ai ase fisoso ani, e tana whai le o tonga fiti e mānai ai le last. Ia wa, o le tonga fiti na tangata e wha ate ai le bisa le ama pe i tau wha fo ele mea. Ai lo se fo mo i o lea ngā sunga tonga fiki fo inga le kau wha ke ai le tūlanga lea. Ia, ai umai fo inga e koe whai e koe kupu fo, koe kupu fo. Pe o le fua te lulu e toi sele. Ai le whatonua whanau o isi le ala wala sao. E whapena fo te me mawhiti ai foi o e malau whanau. E le tu o e fo tangata ni upu sao. Ono lea, e Maleifua-Mai a tātou. Ia wa e te me foi lea, e au te whai le me le lei mo tamaititi lea, ai whai le mea sao. Mo in le. Mo in le sao rang. Wa le mo tiki lea, wa e whai mai fo, ia toro i, au koe wai o, le ala e wha peo e le lei. Ia, ai lo le mea sao ngai wha. Le leila e ko me kiki lo fa ia unge ko an wai ko me pere ri inga kia ai le mo sin tempo pu ai le last o le mela fa o e au ti kilo le mele le fo na ai kilo le sao au le mela ngai la ma ro na sa no sa i ba na ton 1 million da ma fo fa pe o fa fita le tele ale to pu le temi nei o le mele o final o le sulu atu tangata fia maua se ia sa no mele fili mulo i ko ya ruai leang ane mea ke mi konga nga me le tuai fai so nga venga i le alo po le alo lo sau po le fa na lo sau fai se nga venga oi wa ai fai so nga venga ai vala ule tu e fa pena foi na mai stanga ta fai nga venga le mo lo fa na o le mela le te talo no atu e me mo i la o me mo i le te talo no atu ai o le o matua la tau sanga wa na wola mai le tulanga le abuse fina le mafofau ia o tawai atu le toa tele na ia inga o toe mawai fu aikia o too late o fa pui si matu le sasa o tamaiti ia o tamaiti nga oi o ngale ika i makua ia ngai o ngaku i le sikam kiki non kama ia e mafuanga la o le lefe malam na mai mela le tau e te le lo sau noa mai le tūlanga na o whaafonga le mamano le tunu i laulangi atoa i le ngana Samoa. Pisa soani foi mo mātou no foi fafu. Mo i lawa o Samoa lea e te ngalue ai. E au ngafo i whaasoa mai. Wa e reini mātou fo mai peo o i ne. E reini mātou salvation abi Samoa. A tono le iai e le ilo atu. Ia pia le tūlanga na e ma nei a te le lo sa noanga sa i le vau. Ia whaua mai pesa noanga ma le te le tato te mwha moni. Ala pa tai tole fo ina o mai foi le lua festival ia tamu fai e foi su enga pe tilo ile developing on models foi e tafe ngai mo tatu tangata nei sai ai le manatu foi la e la fa nga ia me foi sa ta ngai universite mo tulanga fa pe I tell you what e ma fo fa le ia e pe sini ale ko back to basics no e tolu ia me alu male sa mo i se me ai ole a inga ole atua male anganu matu manga ai la lo mana tu fa mo lunga tole fo e te fa to sa wa nei sa mo ole a le ai ko le ngal tu langa le ai pe ta yani ia ole tele alva engale o tu mo me foi le pe matan no so ai matan no e foi a kwai ole ke me mun ngalo le loko e foi mai ko ko lu ya kau sanga ke le a foi a kwai a fer me ko fale man fa sa mai pa ma ko fale o mo ko fale fa sa
O pelo ka whakuwhainga le wa sa o kare ma whauwhaongi me whapea. O le eksa ka kolo ka whamolu mo ka minika e. O le iwa skuru iwa pasenga o tātou tangata o kewisi anu. O le a ese le mele whalonga i whaunga ka whataktam noa ia vaenga i o mai. O le si vaenga. O whete sa wai, sa mai vai tele. Ia, ana ka kilo leia. O vai tele o ima o lalangi. E o koi. Whatuai. Ioi, o where meo mai nei o matua. O lau ta mai sa mai sa vai o lau tinai sa mai yale bata. O o nei o anu e vai si ko inga mai anu. E se vai lai e ngofo Samoa. Aire iwa aire i ka mamar ki ngā ni ko iki lua kausang. Usa o mai ana u tira mala Australia fo i whaafia. Ale ngofo ngofo i ngai vai ke le i o ai sa va. Pela o le si mea ngā whapasoni. Ese fo ia ko inga ngā pari. Ia male mea o le a foi. Ole mo fa ki a mai fa ko vele ke ngo foi risi le tanga le ka mai ro ke ngo foi le ai ngo o so ko finge. O fa ko la le wi ngo ko la ai so ko finge. Ai ngo foi le ngo fo ka ngei Le ngo fo ka ngei de ko finge. Ia ma kwa ma wala nga ai nga mal ai ngo. Ai wala ngo foi ngo. Ko fa ki a mai mal ngo. So, ole sila fa fika ulu nga, ole ala fa ki amai lo malengu. And then becomes a problem for the other village. Mo singu. Wala ku modi aku fa fika ulu de o. Ole ala wala ngi ya awa fa pere se swinga. Ole ala o sa ngi ko fa ya mi ngi ko ngorungu ese. Ako ko lenga la, a fa si ole ngu. E kau wheo lolo hoi lana whasia. Moi de dei. O mea la ia o sau ngei o papesori. E makua mamau ka ngaka ngi mamengi makua e peo mengi e koru i e ka kikiro ai. O le whaavae lea o le olanga e sastanga Samoa. O le atua, a inga, o tūmanga. Ale la ka ke fisidi aku ngai kama se ngai uma kwa mamawa ma bengi onga foi ia gangster foi de wa fia Snoop Dogg wa fia 50 Cent wa fia gangster foi le ka ke vai aku tole fua wa pe a mai la lo ua ia mong ko ngal pa wala pe aka ko ngal so ngai miki mo de dei ya ke va ko ngai kusia mangi mai lalo i le ua al papa kua ia e whaakanga ka vai kua kape ai au ka whai mei a peo ki le mangko mobs fo ia ma like powers a ngi ai le pat le na sa no ai le temo te a peo mena le ia dei le waru du mo choi fuanga wo uma foi vai te mio pe a ye tu lalo le uma foi vai te mio pe ai le fo mai pe au fere nei mai dunga e le swinga na pe de ai Ia o le swinga na alo te pa ko ile wa se eta to mai ia tato whaavai i le tolu i poungi e kolu o whaavai ia maria la wa o le identity o ka kore pe ale wa sa mo ai pe sa nga mai le au le kule pe inki a mai le kule wa le lola po le o le sa mo alu tu sa lang fa mai o ngai ole so wa mo make believe foi le o ngai o sisika ngapa sa o le mo le ai te pe tangata wa ele pe lo oi o o le sa mo o le kevisiano o le atali o le afoi o le tamatua sa mo ale la mo sa wa try to be someone else sa o le I'm a follow you someone else ia wa lusi foi la malau grip foi le to who you really are ia ona amatalona e whaforinga mai ia lesi tangata le te pei te fia mana o te whataita iai awa lela la whai tula tala le tole fua ele o lesi vaenga le o mai wa ni no tofo foi tai whalpui ai mai le ole akatu ole ala sau
experience I o le whalapui ma na mena e na whakamai. Pato a ho ole ala o langa I se o langa fo I lea o whautuaina. Ala munga lau kona, mai. Ua pakwa o ole se me ko se whaukua fo I lea sau wā kaulo mo kaulo whaka. Le wari ila e ka ua matai, o matai ia mana wari ma kua fo ia la ua ia ko ka I lima ka yongo ka usanga o ka ile ka kui. Ole ma ai al fa kua ma le pa ai fo ia. Perfect guide. Ia ala ko sili na fai ai. O le ale mea wa e fa tari se e al fa kui e fa longo I se fautuanga tangata nei. Na e fai lona e fa longo mai malam lama apa po atu no sio mama sio tina no sio nena no sio grandpa. Ai e rei fa kui lo tama e rei fa kui lo tina. Ai wa fa tari se fa kui e fa longo I fautuanga tangata nei. Ne re se kali. Ne se kali ko longo ko le ase kali wali lola pula le kali awa le wa o whakakari se anu ka whalongo I resi whautangata si ampingi o mi overea. Ale fiusi ta mama si tina e a fo e atu ma popo I aim whautua I le whalongo ia. Of thinking mistakes la nei I e tele o tatu tangata. E ma fo e mana tuala. A whapea le attitude lea wa try to be someone else or wanna be someone else. Whakuporola I ma le pia, ma le manuanga, ma le aisa. Yeah, you paint you can imagine the koinga kangaka e whaforinga mai. Saudene. You can imagine the koinga kangaka e whaforinga mai. O te whai atu te lea fōa e eile taimi e te whaalonga mai ai nai Australia wa matua mata tia o waku I le makau kiongi o I whakingonga so tura whongo. Whai e kangaka I ngei, ana o tulanga nei. O ma losi tele ia tulanga I mea tau Facebook, online stuff e access e o tatu takata. Ia, pasa se ina lo ala ma lo sima kola o pasai ma ia. Ngale e wa fatino wa. Ele ko ese fefe. Ele ko ese fefe wa ko. Da fa pe ola wa fia ia ma lo si ma kola pasai na. So I think ole me tau na fai ole raise awareness for ile ia fa mo mantua ole si me pe mata muri o tatu tangata mai so ani nei pe ole pride for ile o tatu e matua tatia ai e te tau na mafau ole Salvation Army e so se tangata e tau na mai mo se so ani le fa pe la fa te tali se mo ia pe la vea na mai la ia Tala lava le ofisa mo so se tangata it's a community service. Taida. So ona iloa le wa fo mai pocheta tunu pata no mai ai nei ya pa so atu foi fa pita o le tukulanga ia ele se me tu ai le fa so ta e Salvation Army awa o le step mo le ilo preventing o le nei tangata mai le ola ia le externe no o ile but we pe moria tula fono ia pe a fia foi ni manuanga foi so I think tele le anga o mene o le fatata noanga nei no TV yo o ni fasalonga no newspaper awala le preventing ale o fianga nei o le e tusi mai le tato au finale le matu vasenga te whainga le matu maftanga I lungo pena whale o le matu vasenga matu te whalongolongo atu atu o tau ma te Samoa atu o tau o ai lawa sau lungo le ea tato pokalame e awina mai fina le fionga atanoa e whaatasin pokalame matu te whalongolongo atu o lea e tusi mai talinga fia whalongo sa noanga lo fionga sa idvao I le tusa tūlanga e fina le soswane fo I mō matu ne ya lewa whalongolongo atu foi pei fōringa mai la sa I le wao e anu whaipui pei le ftuai loa loa wa pei o lisia wali ina mai
ma to tan noa o fa na lui ai se ma wani nga mai le kanso stadia ma te atu o e vali fale o sia ai o ma fa salanga na fa ngala dia vali kasi le lang fa ko lang sama ako sama na sisi lang fa me vali mo sama o fa kulo wani wani me ngala nga ave o lua de leo ki lua vali sama ia lua fesi de pela me o lua vali fale ai fa pe e ka o mai lo mafofau e ele mese le la nga vali sama ele no mo se fale sama ako le ka fai leo ka o mai a oe we vale mo nga ka vale la ku vali ia mera de e vali ai wala ke fesiri ai mafofau wa makua kere ai we ko e vali ngai mea ai ele no o nga la ka alo mai ai ka fai mafofau nga ia leu longo vingala a fa perkulanga e ka kauanga ma kwai fai la vase fal pui Salvation Army i Samoa wa foi la ia e o mai ai ko ke le ka e do ku pui fala lave o ai ngal fal pui Salvation Army ya o mai ko ma fofau or ke mi attack mai vanga sakangi a wali o kan fai ngaka po ka malala la nga pa pe la wa haru fal pui all fal pui Salvation Army ya o mai ai appear saudo mai do fion sai di ba o te masalo le whaonga ina le ukuro fal pui Salvation Army o mai le pale a onga ia pole sa e wa fa na ta o fal pui la no ta o fal pui wa se longa se chef kwa ya do mai yo wa a fa pe que se chef mai ka do fas ko ing wo nga le ya se longa mo mai de fam singonga de ya alu oi Salvation Army instead le alu finale ya ma ko ma kan ka finale ko ya wa me sala kan ka fo finale e fese ainga ya o ku fa ainga wa o me ton wa sai di va de nga kian nge me e ma fu mai uma o ko kongo le ainga le na sa no nei o le ainga o le atua o le nganu o me anga pe IT ka ko vai fafo ya o le ku por fa ficar e ma ngai ala fa soa ma ka fa soa al fesiri e fa fa kingo fa kingo o kere le ka mai ane le fa kingonga o fa kingonga la lo ke la ku ai le ngo ku se ka fa kai e kuri mer kam ki o e suru me ka ika ai so kam ki la fa lo mo longa ainga e o fa ngo kala ka ika la fa ai o le anga la ai sunu mai au ka ngo avi ele le fi au le tua le menga ka mai ai o ko kedo ka ka de mari ma ile stress yo aku le o ya sa ilvau aku o kala media o ngala pi polipetiko le kala ngua ko ai pe fa king ya ma le tulanga le pe fa fe no fa tino e pe ole o ton fitinga e fa Salvation Army to le fo e pe ole fa upena ina lea o tangata o tia nei ai ole fa tinonga e fa tino la ve tangata madi ole fua la na ole fa tinonga la tangata nei ole fua na olona talia ina o metotia nei ma techniques ma tools nei e o ina tonu o tong tinga nei al Salvation Army mena leta o le it's the psychotherapy treatment because o le fa nga ile ma fo tangata for e fa tino mai lola I fa tino nga nei wa bata wale o na mata tia o le na oi kale pe fale o le for o le fa misa o le lau vale o le fa nga ino tango fia o penga tautia o le e penga singa lisi na tangata yo atu le mori atu e fa la ona sui le ma fa tangata le I want to fa tino me ia boy le e peila o le mena atanoa fa fe la ona awa amata uma mai la I le ma fa Usala o pe o fitinga nei o tong fitinga fa ale ma fa
ma le tali tonunga o le ala o le whaungaina tangata nei tō kitinga whale mawhauwhau lea e whaatino mai ai ia nanga foi ia e awaine toi a fia awaine toi a fia ia awaine toi a fia nisi mai a te ia usa le te whatinonga lea o le whatinonga lava ia o le a tuu lava le i tangata e nā te whaatino inga ia swinga ngai e demonstrate ia le change o ai e le whapea raku ka ika i le lima ma o mere fai i le ma fai ona fai ai e le tatunuma o ngai ma strategies ma le kia ngai whatano ina ma wha au penga ina i le vaenga leo atu ale a whapea ona watu ele ability a lato e lau no ina i swinga nei e lau le vaenga na avale ona a tole whae e matu am tautia le tūlanga nei tono Samoa le tavale ona ma dia dava sai Talo wana mataina le Proclaimed Salvation Army o lea wa mai le afe dua se lau man tupo tangata ia wa aia i le Proclaimed afe lau man tupo wa afe dua se lau tupo ita e limas fufa pasen e watu labta abale ona iso de afa pe anu watu le lisi alfa masinonga ia mātou pe se furu lua i le vai aso se furu lua to e abatu fo e famasinonga e pai Proclaimed le vai aso tau sano o to avalu se furu lua na e mori atu lapta avale onga ia o alangi me kokia fo ia po le ase whatinonga e tangata nei o Proclaimed nei ia e le vaenga lewa o atu o whapea mai ia o la plan e lela fai o la plan e so se taimi o te tawhao e ko te leto e alu ta avali taimi a foi o te tawhao o le a bili de taxi o whatinonga la lea o mie mātou le ia awa e le se mātou whea foi le au ne to tanga o le ia nā tangata ai o le whatinonga la pe o mea nā le pe o le autu nā ma le anganga nā o Proclaimed ai to tau ia ai anu le mea le te tawhao ia pape o te wharo so uso po se wharo so kasen ia moe ai awane e te tawhare ia pe ma moli foi oi so e mai sau taxi awane e te tawhare e more realistic atu la ia whatingonga nga nai lo le mea foi le ole whapea ia le laku ia wa risi tangata na e maua lopa mai le laku ai rua vai aso koe fai foi e mawhai lao no whapea le harm reduction lenga ko karangoe ang le la ia ia fia pea enjoy a few drinks o au wala e te whai ai e fia se furu au wala te whai ai e te sefe ai ale au wale pito sili ona le te tawana e whai ai le te whai so oa whai lao le oso so e fia atu la matalia ngō fia tangata ia le toina skaiti lea ngai leo no ka koinga le ka aungi koinga pieces e wai reisi se koe sau pokala malo sau no sai mau o le ke mulu ai ka ngol pia o tolu masina ale ka whāro ko le mongi pia ma le fa solo ma fa nga le sau no sai mau fa pede o la vea to ile miskare wa le nga o nga ka va de pede o la ku ngai do disi e finga le i mai fams nonga longo vinga e de la via kama ku nga pede ai Ono la vai a tula for tula fon. Ya, tula fon. Ia la vai pa masinonga ia la e tawon fai. Ya, le. Ya, mano vai lana na batne ofisi di fa pe finale pe ta telefonga. Ono lote atale mele tupu mai e mafua mai lunga na matua a faila e mori atu tato matua o le onga. E fa fe fe lan fa tonu tato fa nau.
Aua le onga ngā. Yeah. Whawhenga e whatonua le tunu o le ama malosi a owai le lei. A le ke onga. A le fwe ke le laku ngā e si whaisonga le songa i lau fionga sa ni bao. Pio. Kusa pe ke pandemia, pe ke sui pandemia, po le aku ngā kau iai. E hua kako seksengi lava le whaotanga. Kako kako seksengi le whaotanga. A whai lai ke musu ke anu i mea lai seksengi. Ngai whangau mai noa, wa ero whaotanga o Yesu. Le Salvation Army le ke Samoa mai makako kakarango ai. O le ngangara le tatou whina le mauta Samoa vi inga nei Australia. O le whai atu sa o lele ale kulafongo, sa o lele foli fingalo le tua. Peke minska, peke whai pule. Alu e aonga. Alu i o le mele Salvation Army whai ngai o le songa. I wala ke loa lava. E re umai, whakasi, whalua, whakoto. O ke re no la se nonga whaasifuru kwa mangkua le Salvation Army. Ai desi me ya le vinga lo famitalanga e de angaka ko kana ngoa i maka upu finga le ai le so moa ya ka ko finga le ya ka ko pe tu langa nai fina fa maru do te sai di bau o ngai fua la vala odoko e fa pe kanga ya le di de ko le fua le fesilia ko ya sai di bau po la vea ko mi skade ai wa ngai sa wai fa ka inga ya fa le ai ya ko e do pole va ya so la ko mi ska finga le so ngai do fiong sai di bau ya o te nei ya wa matolia le la tato tanoa atanoa por saulia e tato tanoa ma le fiona sai di bao nuana ia o ngai ia fo ia ta ia la fo ia lo te nai fo ia le fiona ia sai di bao ia malana ngadwe ia ai ia mtolo le la lo si le fia le me moni te tau na ia e tato tu pe ona sa ia ole whaamasinonga, ia leisi banga, leo no foi le whaamasinonga. Ia leo mai le whaaiunga le whaamasinonga peo nei sao noa le mata upulea. Ia o le foi na maua peo na sao noa te o le tuanga, i le foi o umo na ia te ena, ia le banga le whapea. Ia lango le whaalape leo, le whai ele a foi ele loia sili lea na tō fiala tamaiti. Ia le ia o toe suia foi lele ia morianga, ia tātou te reiloa. Pe sa o le na fa matalanga pele ai wa o le o umo na sai noa te ia le lo yesidia le tato malo le o ia ele ma fai no ia to e fai ni a foi nisi swingo se fa pungo se molia ona o le wa na fai ia na tula i mai ba nga le ia le tulanga le na molia ia le ministaria ia na fai ele tula i mai o ia ile a foi le tofinga le na tofia la tamai nei o ia ele vanga fai ale fatu tu ile tu Samoa otas le fai nga malo ia o le tulanga ele ma fai ai la ona fai se fa matalanga ia ona o tulanga na ta tu ke dei lo o fe ton o ile sa ole a foi ole nei matau ia e pa e o maona tatou e fai al tanga te ia lana fai unga le matau ia ole pe o tu la le fia fa o popo atu ile ile fasili fo ile ole fa tanu ngolo fa tanu ina te mi le malo to le fo e fa maro dua ta sai di bau e fa o masan ia ma o matando e ma o ta fai so ia ile fa maro dua to lo fionga le ngai le ma fai ana alo le media nanga le mata te tele lo mo le tunu ile mele na o nga ia ia final le fai pule dia ele be minsta ia pena fa ma vai foi mana to fimista sabe le la e final le pito ai dunga story dia ile tunu ale ta tano ton o le media dala na le na ve to ia le la madino le tunu ele tusi le ngo e tusi le ola non vinga ele ola verde ngo le ngo le mistadia ile tusi o Salvation Army wa matolia amuia oi pe tusi lo swafa ile Salvation Army o le wa pa i no mo final le fato fala inga le nganga le di e so swani ia tanosia langa le onga e tu por fa lave o le onga e ulava no cases e una o cases ele leila le vato le moto sa moving le tua por tato pokalame nei tai au Salvation Army o umana vato tato fautuanga ia no ta tia tu o le o fa longo mai ia tai o le tunu ele anga le onga ia ai ele de temi e la vera ta vale
ai se fai pule po se minsta o la vea ai mo te se ia mo mana watu o mama for service na mi mata to fata tanuanga ia man mo to Samoa vinga le tu per tala na tanoa ia po fe lava ti fente lava o le tasi lava tadi o le ona lava le ona o le tu la fornoa e auani e frai ta vale ona ia pio le to so atu na e to never know e ta maro farongia e mana mia lava lo fionga sa ili baur tato pokalame e le ngata e lo faasoa ia Samoa ato e nungar kou FM ia e mawhaifu e nai faasoa me ia mato o lo ngā lala i meia langa o vaiaso le alatis kase lotu langa ia kai pe o le le mawhainta a fia tu ina nau e ale popo masini tu ina nau e ale ina pia ai mana ia tato lewa tato tana noa i matua ma loto i fale le fa Samoa ia a tonu feito e o vaiaso lea ia tu ia tua e te tala mai e fai te toa tama e te tama o whanongongo mai temine o fio kiutia ua pa ua ina longa longonga o hanga mea ia le fai ia a le e finga le a fi a tonu e a ngā foi lea o le atu na i Samoa a le te tala noa mai sa ili bau e so swani e mātou o Samoa nei o lunga tatu pokalame o Samoa nei ia pe o le so atu na lo fatu fo i le tatu maftanga ia o le lau saoni o te alo te whainga renga e finale ia ma o shea tu fo i le mamalo le tunu o lau tau atu iai awale o na ia ai loa re iai ma aise salvation ai me lata lata i fo iai hale tata noa iai ia sa noa mai ia ma e whamawai me le tunu sa i li vau Okay, yeah, e tā ua tele ia lau whionga tu le fōi e mene o tanoa. Tai lava. O le share fōi tu langa nei. Mana tua a whapea e a maton tango fia e le tamaititi, le avamalosi ai e a mawhara whasaina fōi. E peo tangata muli a nei e tala noi, e tamaititi o mātua. Hoi de le. E pe prefer ko ka mai kiki o share i le social worker, share i friends, share i whaia o ngā. E peo tangata muli a nei sa share i le tamaititi. Ai, o tangata nei, sa te tau ona mua tano i e tamaititi, a wā mātua. Mo i le. Nau i le e Maleifua-Mai le communication, pe whawhita uri le, e tsuta inga le, ona, wale suru le tamaititi i le matua. Awa suru i tangata i pera social worker, i le school counselor, ma tula whapea. O le alma fuanga, ona lai loa le tamaititi, e ta ura, e ta mawhasi. Ta ura tina o te nia, pei lolo fo e rwa, le tuli mare, tuli also se mene mawhai. E pei la o tūlanga nei, e ala e ona le so ta i le tamaititi, mama tua i le mantua o le stage le o la langa o tamaititi, e ua i le stage e ka o le experimental stage. Tofu atu i lea mea, whatatai atu i lea mea, pi atu i lea, pi i fo i lea, oso atu i lea, whai wo atu i ai, whatatai atu i lea ta alonga me le ta alonga, ai, unfortunately, o lesi la vaenga lea i pōwai le include kongo le experimental stage le ata maititi. O tango fio mene, paa, pia, wala pasaina. Ai la ona whaapea le tamaititi non tama, Dad, I need help, pea le ua, o se sere mea aure whai wakau fia aure mea, or, Dad, what do you think? Should I start drinking or should I start smoking? Te masalo te le i o le sosoan. Hoi le. Awa ala tu lata mai te tano e lana na wo. Ka hoi whai. Ka hoi ka inguska o ma teis pe whapea. Awoi, i o le amatanga la na down spiral a lesi tamaititi. Ia, alo atu foi le tamaititi. Wawa masani tu langa nei nusila. O lesi, e saingi le kokala ki foi le arka mai kiki male counselor po social worker. E le whailo ina i mātua o tamaititi. Lea la tangata ma na training ngai whamau o ia wai roa umamea, umama wai roa umamea umai roa o tamaititi nei. Nā ia mea nei, nā mai mātua o tamaititi. Ia ona whapea ala ia, ole le wai wha, suru e tamaititi tangata nei. Ai alo se matua moi, alo se tina moi, ka maale o tamaititi. Ma nei te. E se le alofa wha professional.
awa le follow I code of ethics, ma standards, ma procedures for ina. E se le mea tau le lofa mo. Mai le manawa na whana mo iai. Marola. Vai se se tulanga le. E peila e toi foi la tala ya uku foi e toru atua a inga. Ma tuma. Ole va foi na ola I New Zealand. Wa no so mo tupu tau sanga. Ia. E ka ki ai whapalangi, ola whapalangi, ngofo mana palangi, ke le akua palangi. E tasi a o el palangi o Samoa. Mo I le sa noanga sa maro. Ala le te pala whai I lunga atu. E kasi ar kala palangi o Samoa. So ia te ia. Tali tonu lava o ia oe. Mita I lo tangata o o Samoa. Na amata mai lo na ona e toe mawhau ia foi I lo tangata o Samoa ma mea sa tauna e whai o Samoa iau tū mo winga as a Samoa. So I think ia te au am tanga na o lau ia o ki koe reflecta o Samoa e pe kua pālangi no ko rua ai whaapalangi ola whaapalangi mo whaapalangi e nei o o Samoa. Mo I le whaakai ke mana o lai pe o lesi tangata a matalona se seo manatu se seo langona se malawa ai. Whaakai rava. Wow, o le e pe se message le matua le feo lai I ni sila tole foa. Au talu ni se ainga tonga. E ka kela kula inga konga ka whaalonga kule. Olo mai on whaatonga. Ka miki laiki. Ka miki laiki. Ai o ka e afi sa inga Samoa. E le ilo e le lo makua ma le koe inga whenga ngui. Ai le ilo e ka miki wha Samoa. Mo I le. Pila o lisi. Wa whapesotu. E pila o lisi amatanga la na o lisi e mai tuku mai. Ona matu e wholola e kamise mese I na kusamoa sa ngā kupe. Ai whaalili I mai ka mai ki whamau whai so o ngā mea. Mo I le. E ngā so e role na stress o ka mai kiki aru te mea ka mea o stress na breast ma mental health. E whai awa pēnā paint the big picture at the end. Ai mafuanga me e amata tu lava I le Mo I le. I whawhai le ina. E o whala ingei o le whawhai le ina pua ka mai kiki. E ke ilo ar ka mai kiki e sau le ainga ho I le e le lei. E te ilo ho tamai titi. Talo whai si nā tamai titi na lima loa whātau sanga tuli ia iso le whai au mafu e so. Masawa ina. Whaakai. Pēla o le tele e sawa ina la iti. E matu ai fōi. E le lei ani ala tō whai unga ma mea e o ia la tō ala. Sa ole. Au la to fa fa ina ma fanga I upu pe o le upu o tatou e pe o le upu o tatou tunu fanga I upu e matu e tamuiti nei they become very confident sa ole. They also become very good leaders e vei la to man ta e nei ono le fa ma fo ma fa le nei a fa pe la e tenu pia e fa ya tu no tali a ling pia ala ki o nga ma e fa ko ngalo kali ora me lo kali e tapo lola e kari. Mo le. Studies e confirming me nei a ola I fole tamai titi e fa ai dona tamai sawa. E ola I fole tamai nei sawa. A ola I fole tamai titi e fa ai dona tamai sawa. And more likely ole nei titi e umai fo ona no fo mase tangata fo ile e sawa. Sawa. Mo ile le. Nanga lewa e tusi ngā kui ai. This is normal. My dad's like this. This is what a man should be. So they will function in its function. Functional dysfunction. So what te le tonu le o le ale o te whaia pia. O le o te le ale pusha le a ministries e whala e tautau whia ma whaititia sa wanga wa violence against women. I tono Samoa. O ta wanga I tono a inga. Ono le mafuanga lea, o ta tangana break le cycle lea. Mo ile o le. le tele o tangata I tono Samoa. O te masarol matua te lea o le whainga sa tata population o lo ia inga se ngasa mafufau. E le o mawhai o na
o singa. Ona, ele o awe ai lato, a waili sika kwa paso o ia va ita ita mo fie, Samoa, those are all symptoms. Se tangata whaina wa na firma ko whau. Ala wha me ka kouia, ina mo whaingaro maroa i e Samoa. But e ka kauang kirikiro ka kou from the other, from another perspective. Peia e se a whianga o te maroa le. Peia e se mana o ngā o te maroa le e te tawana e trace te tawana sa son Jesus. Awa e le teime whaiwhai ala te maroa i na mao o Jesus. Mo i le le. Mo i le le. Pau popo la ia. Yeshua o tupu whawhita. Mo i le le. Ma lo. Ala winga le lauta. Tole fua. O le tāua i o le share. O patatan no ka ukune. Mo i le le. Ma open-minded. Ma be accepted. Ma accept. Talia. Awal talia na umere lei. I be alo mai me lei. I don't talia uma me nei. And make it normal. It's a normal part of life. Ele fa pe maso uma. Mo i le le. Whaftai sau noa sa i wau. I te manatu le ai le uma mailo a whina le whato whamina maro le tunu o le tunanga i lua me ia no mana o e tutu atu na a o me ia, mea mo ima mea na tupu leo te tala no atu i tatu pokalame whina le o a o le wi o le mato wainga ia o te liwa aila ia mea o o kama e whina le sawa ma le a e ana vai era vanga matua o matu tuku mai nei o le makua sawa la vokaka makua o uso makua ma a sawa nang sa vai ai e o wola mai nei a uia ke le va ai e o kama o whaingi winga sawa ia o wola mai nei a uia mangia i o ke le va ai lai mea ia ai nga wala ka fao o ke fo i mai o na lava e ana lo kama o sa lo pe o kare koru va vea faku o le ale me kaunga fa so marolonga ia e fe mai le ai whakakai si e sa makakana ngoa leo faku o na me whakari mai e fe mai lona kare ko inga o ke aru ka whao o ke ka puae o ke popolea ke i fasi o e sesi faku e sea mai o la o mea nga whai aso ia fasi o ka ngaka nongo winga le kiuti e mea la o ka maa ai ngā ngā mionga whai awa laki la o ke leiva ai ai me velanga o ke leiva whaskangaka ai langa o ke leiva ai 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 o a mio ngā sa whaika ko mākua o ngā ia o lea nei mangia lea lewa e saungua e whinga le e ka ua ke le melea ka whiofi o kako attitude awa wa ai kako whangau whakungkung marie awa or kamai kusumunga menunga lua o le pepelo inga ua whinga lewa ku lau lau kau kala pēkia o lau ku la whonga ngā whai lau whanga awa le pepelo koe sa pek whanunga ku e me sasai oi o ke re whasia oi pau hano ke mga oai e whinga le whama kala mai menu tupu a o whesiri aku awa le pepelo i le keimi ngeina e leke kei sasa se kamikiki as long awa le pepelo e o ngaya e whinga le sao whanga koe i se upu awa se se kamikiki ke sau wa leanga lo piango wa ku e diskam kiki le audi wa leanga mo lo piango fo e on wa fe ka la ka lo piango anga o ma ka le ku oi e le lo le bella le audi leanga o ma ngoka on wa fe ka la e ne ama sa ka la va pe sau fa pe a wika ngoro ko fe ku ngi ko o mengi le ka mo fi e fa ngale me e le ama se fa no mo kam kiki ka ma fas peina ngā loke a onga awal pepelo o le leanga o ngai mea le pepelo e anera kako e vai mea le pepelo le sa lau nei e ma fua mai onga lo le a o le awal pepelo pe o mea ngai lua vinga le o fasua ko kako pokalame kako amaka bea ia o ka meki awal pepelo wa a pepelo makua e pepelo foi ka meki a pepelo lunga pepelo foi lalo o lunga esa wainge mea pepelo ia le kuranga la le ko kala ngo ko o le mama ai ma ko kanga aka ko kala ngo la sa i bau
e le ma fain kako alo me mo yo ia pe o menga le u koe ia asa ngo me ia e finga le ke o wompa anga uma la valo fionga e bese for service in army so se ko laulangi ia mon me yo lo anga ka ko kili fa ma vai se di ba Paftai tele lava mo le noa ia masalo te mua nei lungo le pokalame nei fo ia tarusia e no se te muli nei tarusia le ai e ke le vai aso fo e le a vula te me to fa ta noa kala la mo mo fiong te tele lava la fio mo le pokalame ia e le au maua o a foi o va no fa aulo nei tole fo fa tai la e va to fo se a foi se tala fo i lea po se fa i loa tu fo i pa i mana malu se tato tunu o lopa pe ono mai o mai le pokalame. Ina e Australia ia pe ina utaua fo i le langi ato o lopa pe ono mai o mai le fo i le tato pokalame nei tai au. Ia, Kama taro tau fo i pe a finangalo i aila o fionga ma le fionga ata noa i se aso i luma ai. O le tele i o tala i e fifa tai na ia paki mai ka ko le mo le no sa di va ta no pe ia wai o le tatou polkalame ia o le asolulu ma le asotofi ia ona o le isi vai aso ia la fa pena la van sa wai le so fu tau le sforeile ai mo le taimi la ia lo fionga sa i va ia mo foi lo no ile le asolulu le vai aso le vai el tatou polkalame ma sa yo la tatou fei wa ile le pitu le tai o le asolulu le vai aso a sau ile tatou polkalame le fionga sa i va te papai atu al moto au le tanga te no tona ia sa le kala papastu mo ko fase e a o moku le tan no mental health sano e ma to le fo e mo mental health ona le au le e te le mo le mental health au le sa o lo look after yourself honestly man me no stress on that for se olo o foi me foi unnecessary foi ele ase ma fo anga te pole fo ale wa tango lava ape ma fo anga te pole mo ile le lava sa bang ia wai tele apa pe e pole tele matina o mia sisi me fa popo ku no na pole mo ile le no me foi necessary e dei masel ale la puta no filava a mai foi fa popo i lungo le ukane already existed sania lo sei di pa ona matal noi ma le chongo ko to le foi ba ngale ole la wontung ala ole ta upule nei ma le tulanga ne pe ona e langa le nei tai o lo talitonu i le mea moni o lo fia ma lo fa mau o le mea pito i sili tu ni lana ta mo ile ale po le ale de vesi o tangata le vesi ma ye lisi o itu au tafa ma lisi o ta la te ma fana la valo loto o lo e tala no pe i mea moni mo ile ile o ye se tau o e tau tala ye pe o le mea na masani ana ma tala no to le fo ye ma le pe ole la voluma fo le na ole manatu le polkalame le nei ole sauno mai Samoa ile Maleifua-Mai Samoa i Australia Maleifua-Mai Samoa i New Zealand o i nei i Samoa ia ole autu na ano me ngor tanto polkalame le tai ia le ole faso ia le pai le tai au me le tai au tala no i mo le moni ma le sa mau ai me fio le rosto ia te langa na sai maro o le me frena e te tonu ai le nganga mato uma le mato te a frena le mato te mai mo atu le tato le lua tu mai ma atanoa a me se fo il tato fa tato noanga ia o le tato internet e fai lava ma finale ma motu ma tato internet ia masalo poto telenisi o fa nganga tato internet i Samoa ia nato fa fonga le mano le tunu se te bito yo so manunga tato internet ia tato mo se tasi fo yo auna ia fu se tasi fo yo finale o tama le tunu ia fu se tasi fo ave le tua ia na me alofa le no sai
e whapena ia na lua mai nalo Salvation Army po le whaarutanga, le whina le whaarutanga, whina le Yesu, le alawa saunua mai aia, sa ili vau mai Samoa, ia tato toe whirai foi ma le whionga le a whina le neita itai po neita ma i le vai aso asau, ia po le teimi whina le a masani a tato le tai au, ia e whasosolo mai lava atanoa ia tato whina le a kes po tato malo wharongia tato te mafuta pia i vai aso umani le whai tato po kalame, e taluai a stemi foi ia whatatanoa mai foi nisi o tato sui o lo la tau vai le whainga pālota ia taltono la tato wo o tue ia i temi a temi nelo to boso tanga male a whionga ia sa ili vau ia wa foi ilo na sanuanga whai o tato maftanga an mea monia pinale sa ili vau e sili atu le lua au le leima atanoa wa atili au le leima ia tato mai Samoa ia mea whina wa te le loa ia atanoa an mea whina sa ili vau wa se e pālangi ia te oi ia wa e siasa se eskengi pālangi ia mākou ia wa se e lawa ia sa ili vau ono lea o le au le lei mana mio mana saunoanga i nunga ia pia tulanga lea e sa ili vau ia whapena ia whai umai nā tato po kalame nei taia When I fall out, tell them for to tell what to it is tell them what Listen me tahu apa na sa no sa di vau le tala le palang ele fa pe mer palang ia toi ele fa pe melan tala o le fast po le HPP po le tautua po le final le ali tu malo fai mai o le Samoa o nana leo te mana o lawe mamla mai fo ia pa anga umala tatou pe te fast pe te HPP pe te tautua pe te tuto tasi e tasi e tau e tau i tatou o tatou umala na mai le tua o tatou o Samoa le tua we e Samoa e sa yoe e Samoa e o Samoa i sala e le ai o tatou i Samoa i sala e o tatou o Samoa le tua ia melana ia pe tala tunai fai o tu nei pito e fa uma mai ta e lua fionga de tato proclam na no faftai to le formula no ia e faftai tu foi le pa e malo se tato tu no o no fapion ma o mai tato proclam ia ai faftai ma lo fafto atu a fapio e se mata tufu lo to fanga o li vai sa fata o se tu anu mai no ma ia alo fatene tu lava na yo tato a inga ma na yo tato nu fo mo auto ia no ai le vai aso fo ai fatta te le lava mo no ia fatta te fo le fionga ia te no mo le no Salvation Army o fa peona fatta se tu ai fo i ma fo ma ai ne po kala me matango fi no ia mi se fo ia la leo internet tai la tai fino ide vas fo to le fo tai ia o le fai unga na tato pokalame atanoa ia o te manatu ia fa uma mai atanoa tato pu mudi wa fai tato pa anga i nei sini Australia ma laulangi tato fa ma vai do o walo te fainga renga ia ko tu na le se fiu ma lu na foi le tu la fai un tato fe lo ma le fiong ia sai li va ia ngai mai foi le tai au ia mo tala fa o popo foi e tu sai no tato fesota inga le nei tai au fa tai foi le fiong to le fo ia mo le nei foi ia no ia ai la ta mo le no i le as foi tai au la fa o wai tato por kalame ia ono na usa ia ia tiu te le nei aso e tau na fa tau no ia fa tai foi le pe ia ma lungo le tato o tunu le ngata o tonu sini au Italia ia ai o so se vaenga o so se tafa o Italia ia ma Amerika ia ma langi ato o lo ma o mai le tato fa sa longa ia fa pena foi ia la fa fonga a le ko fa mo i chamone ia fa malo atu fa tai le on sa ile nei tao ia o tato por kalame le na mo le nei aso to foi mai tato por kalame Maleifua-Mai Samoa Maleifua-Mai Australia il tao ile fitu le tao a tao ia se fa mai a foi ia ona fanga solo i foi le tato por kalame
ia pe ona ia le stona'i tātou wheloa foi ma tātano foi ma le a fionga ia fualo ia ma tātou poklami masani i po aso sa ai whaftai to le fo whaftai foi lo sunga mai kre nei tāo ia mo le tama insinio le tātou poklami ia e whaftai lava ia i le tātou watunu ia manguia lava ia ngā ruenga o le nei aso ia le ngata fo i le nā o mātou sa mo nei ia o ngā le whanau o te reo mautino le leipo o whaawo pea o ngā au te tāri a wanasa i ele te mina tau fiai. Ia i whapenau na maunuia ia whaiva o le tātou o tino o le awhenga i le nei aso ia manuia fo i ngā dunga i lau fionga tole a fo i le nei aso se o tātou koe ia fo i le aso a tāiau manuia fo i whaiva me tiu te o le fionga ia sa i li vau i le nei fo i mata whai o ia ai wha ko fa atu i le pa ia ma le mawulungo le tātou o tino i le nei fo i tāiau ai wha soi fo ia. Soi fo ia tanoa masa i li vau. Ia le nā ua whina le whaafunga le malu atu nuu, ia le toi whaaluaina le sanuanga whina le atanoa o whaaftai atu e le pa ia ma lasi o tātou atu nuu, le ngata ia tātou i Samoa, a mese fo ia tātou lo atu nuu i whafo, ia mule atu aila nganga whaatasi o tātou waftanga ne tai au, pe whaaftai lava tau mai whalava au milimutangi, Juliana tu vai whale, ia la ka arona, sunga ia maa, ia whapea foi, ia Solomona, Upulasi Mawala, Paula Pangs, ia whamalu aii, ia whapea nā foi, ia whinale, ia o tātou pele se uma o la moe, whapea foi, ia Tania lea whaimeana saina o te talo, ia ai lava se lotu o Tania, ia whamanuia lava lea tua li tātou maftanga, whamalo fo le on sai, ia whamalo fo le pale, ia la fo se mea wa tufa tuai le tātou malo, le nei tai au, le fionga ia sa ili bao, ia la mau atu atoa, le whai aso le pe ato, ia fio mai tamari, tātou tatanoa, la fo se tufa wa maua, ia le ngangana, tātou ai ia nei manu mo unu, pe na sauno ai, le tātou ave fua ia tewe tua, pe a man malo i sana fusuanga, ia tātou ai nei manu o unu, wa o me wa mai tamari i mai Samoa, so soani mo tātou mana ia tātou ai ngai fafo, ia vi ia le lofa mleanga le tuane temi, ia la sauni loto le fua, e alu e whenga renga, ia mo me fui se tupe, pape nana, patupe fol tātou pokalame, ia ai whasoi fua atu, ia manuia lava, me se lau whaaseu, kawa whaaseu mai Amerika, lau fili, arona whaingafa mai Sydney, e sunga ia Felice se ni o fiu tautolo mai Sydney, pasta visita amosa mai Sydney, le malu taito Solomona mai oi Wellingtone, whapepo i se manu, matamua, whalia, ia ale a fionga fo ia le whina le whamaoni, i te tonu sini au se taria nei, ia tātou toi whulea i laso tai au, manuia lavanga renga ne aso soifua.
Mo wanu la ia.